dew ena yede esom wo e wo ya firi kasie yi esom na sade be ya asetena no be ye yie ntine yesi sori waka firi ukete so na bomodin akọ Freddy nafa wonsa eye bibi enti bebi a wo bi a wutie ye bia yesi ye dawase anopai na sade be ya o man ne be ye yie ntine ya bai enti bomodin a ne ye ntina se bia wutie yen wo fie wote woka mu a wokọ adwuma ebia na suku na wokọ anampo se wanya appointment bia ye bompa ye se Nyankopon enka ho anopai se wanka sasa wan sore amon ho so amwa ho a hwan ene beye amawo na ye basa dia ye segment ya na ekese edo so bebre bia nso ne ne eye ene mfasode ede bebrewo enti sede ye nyina ye ni menche be kwa akwaji aseda na aseda no ye danyame ase abi nso na obia ye bibia mawo ye fasa akonya iso edede nipa kro nso ase ye si Nyankopon ba hira wo a ono wanka se mfi soro fasa enhira ne mmerɛ etodo bia odi fa nipa so enti so why ready na men so my ready dia ene na woni ye ntu kwan firi no pa no nsia ye kwananimu a kopom tama no nkoro bebo na ye gemu dia ma sports park fo no na team ni ye ready say dia na wonum sa kwasua green no watena se DJ Holy won wo gida mu se producer osan a technical professional tese ne adwuma de do sofia ha no papa production assistant Alexa ono so yedana se na medin dia bena Krantema Mozino enche beko na Prophet Alex Chum a Miriam de berima akani din ho aboaye me adanyame ase akosu ya net sen minu anyame adom na wonso we adom wo wiem yenya bai de na yaba yenya bai de na yaba ntino ye be kai ye chiefo ne ahwefo nyina se ebia na wo de wo pentem ntino ebia wonam kurom a obetimi akọ YouTube Max FM Ghana eja ye twegu wo ho na eja woni yen edika subomu anopai ewo ye Max morning dew no eso na se de medi kan ekaye no nyame ayadom ama Prophet Alex Chum a media me yanam de berima kanidin ho kama wo baba boa yen se de be ya ya seda segment no ebetimi akoso wo yedwumadie no emu enti se Prophet aye ready dia na chise wo se de ne tum na ye hu ne ebekoso Chin Chapo International me say Max Dew no Islama pa na edras da se dia me giri se obi atumika yebetie Erade nshira no onyo kese Psalm 23 kasin bi manage ho pa so eche o se empo sem na owuo sunsumu abomum pa me nsuro bonne isan se Erade aba ne poma de cheche mewe na eno kire se David de rush obi a ososo nipa ye fre ni Nyankopon mu iwi ase se odo wure hye nipa mu a no me ene di wachi because Bible say no man can do no to nipa so no mo nhyane nipa a odo no to asafo Erade so na Erade Nyankopon na basa David kwabane bebre mu kenso esolitia no ejata solitia ombakum no Goliath ema no so beko atia nanso so David esese wonam se owuo sunsum abu mu a onsuro bone isanse hompo no Erade Nyankopon eka na ho na no kan Psalm 136 won se Erade oso ho de beti bate wase awie utumi so to the stand say sempo bidwane ko hye botan ase se botan ne mungu mi so na nka mi ngu a hompo na wosa ebeso mu ageme odofo awotie me Max etiefo the American say Erade Nyankopon eka ho na ade bia wonamu bia akoya tete ni amane no betime yiwa firim me mo ate ase o yenhwe Ahitofe yeso besoro ti akin David
ɔyɛ de bɛyɛ biara ɔne ne ba Absalom solitia David nanso so David mpaebɔ ne sɛ Awurade sɛ deɛ ɛkɔ so a me ba Absalom ɛyɛ sɛ obi bɛn me a ɔtaa akyire a ma no gyina to nyɛ nkwasi asɛm ampa akyire na David bɛte sɛ Ahitofel ka ho bi the Bible say David bɔ mpɛ sɛ Awurade ɛna ma Ahitofel gyina to ɛnyɛ nkwasi asɛm this is it be a wotamfo bi a make it to attack your life no me bɔ mpae sɛ Awurade twitwa ma o Yesu Kristo din mu ampa yɛte sɛ David empire bɔnekyi no Ahitofel 3 days no ma palace da yɛkɔhwɛ ya no asen no akɔmfo ku no why na say Onyankopɔn ɛma otumi wama otumi tumi ɔde ama nyina no sɛ kasa na mmerem ɔsɛ me de owuo ne nkwan si utɛkyerɛma so na deɛ wodɔ no ɛna abɛdɛbɛ ubenya na ɔtwe mpae bɔ no sɛ tuanamo o tumi Awurade de ama wo kasa na ɛnyɛ adwuma wo hyira ɛbɛhyira wo dome ɛbɛdome batɛnɛ meta wachi ɛwɔ Awurade tumi mu na mehyira wo mebɔ mpae hwim sika ɛmena wade tɔn mu ade bi abɛyɛ ka a ɛmene wɔ no metwa mu Yesu din mu na mo deɛ meka ne sɛ Awurade mu wa wo sika na de to ennuro basabasa no metwa mu fa no ka nsɛmpa na mmerɛ mu ma wo san sɛ wano ɛwɔ tumi na ne kuta wo adwene no hwɛ yie ebetimi adaadaa ne moma akoma no ɛgye de papa entum na ka ne ntimi mmerɛ mu ma wo bɛhyira wo metam no nti medu besi aba de meka ne sɛ ɛnkyɛ bia Onyankopɔn bɛyɛ no ma bi fɛfɛfɛ de ama wo de besi yie max etiefo mo yɛ nhyira ensi yie di yie kɔwanim asomdwem na wade nim da ɛbɔ no bi a waso a yɛte tumi twam tumi wɔ Yesu mo gyam no ɛnkata wo so Onyankopɔn fo nsi na taba na sɛ da bɛ hidden dangers bi a ɛntimi attack wo ɛwɔ Jesus Christ din mu na me bɔ mpae wogye di akasa amen. Max FM 89.7. Abusua asempa yetia na wohwɛ sɛ deɛ Prophet Alex Shum Berima World Vision International asɔre fakuo no ɔno ɔda no sɛ ɔsɔfopɔn ɛkyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa koraa waboa yɛn ahyɛ yɛn kuran anɔpa yi nti akosua sɔfoa bi ekwan mu deɛ na kyɛ sɛ huree saa pɛpɛɛpɛ menua saa pɛpɛɛpɛ deɛ na abusua wonim sɛ medika kase yɛda nyame ase wi a yɛbɛkɔ akɔhwɛ ne ɛkɔ so kuta kowa krata no emu enti sɛ ebia na asɛm bi wɔ hɔ wate wo pɛ mu nkyeremu a tam kutu na wo ne yɛntena ɛwɔ Max Morning Dew no ɛso medin dia bana krantima mozino yɛdan yɛ ho aba yɛba ne yɛde newspaper headlines no asomo ɛwɔ dwumadie no so yɛba sisia. Welcome to Tuesday morning. Asampayetia. Obanyansa fusu wo bunuye wankana asam. Tema futu sam kakre
no yaba no de ne yaba mo ba said be ya o man puntu obekọ nanim enti ne yesori anopa de biara da yese ye no obetena enti wonso eni yen entina wo fa ye duru so yi e wo se yekohwe ko wa krata no eye website say ye vlog say ye bia TikTok, Facebook, Instagram say ensem na etwagu ho no e fa o man no ho na babua mo man enkanko akonanim nko ade a ye de beso anopa yi e wo ye news headlines no eso enti akoso ya wodamu wodamu dia na ye nhye ensem na se na me hyasie e de free daily guide the bureaucrats no emu enum na watwra da nim ho de dwa say President John Dramani Mahama has made history na chese say the history na wa making nyina say mame eraba esaba tokonu ya chese Mrs. Kennedy ho President John Dramani Mahama apam ne se won kwankwotra fie na efie a wapam no so won kwankwotra ne mu nkyiremu de ene ye kwa nimu na no maso ebetibi nemo nkesepa eda daily guard the bureaucrat no enim wose Mahama make history sack CJ na che say nyasem keto akra ne eda hono no minu ya mamefa we entoa so every year joy news so say the Ghana Meteorological Agency aim to deploy comprehensive early warning system for weather-related disaster by the end of 2027. Nani nyina ne se asoya wonom ehwe ewiemu nsachira ye bobreso na nei wonom ede atodwa wo kire se wonom eba be kire amanfo ana Ghanafo eye mfimpinu ani aduoso eye awiemu nsachira ye bobrese de ebesi aye no ekwan a ebefa so a ebeba ene niema bi a ebetumi asei saabre no no ena nei wonom ede aba betudwa wo mo kire se wo mo ebebo amanfo kokko a kire wo mo se de awiemu nsachira ye bobre ebete wo mfimpinu ani aduonu ensu na we de mene na mo na Facebook Ghana Police Service wo official website ya e wo Facebook na me fa sa story e di free na was see 2 arrested over Omanjo homo violence na jesa na no ada Ghana fante asemde afashe du ye nyina ekwa ye se de be ya ebeboa na anka Omanjo ne potem hofo nyina timi aka wo ho abom nanso enipa mienu bi de em so manda no ho ogwa mrodi na wo mpese afasha ne bekoso ye no nam so na Ghana Police Service and sa etimi akawom na when was say the Accra Regional Police Command has arrested 2 suspects for their involvement in the Omanjo Chief Palace violence during the Homeworld Festival on Sunday, August 30th, 2025. And I just say mrante kwa mienu amo hwe ewo ye YouTube channel no so no an hwe manimu de omo ye mema mu pa na emse omo betikantikanti no womo de ye adwuma ebe ha wom sembone fosam no mo de ya wo mo de omo feel say ebeboa wom enti we nam so emankrata prosifo de abetodwa we de Ghana fo mo nimu asmeda ho de dwa wo ba ye YouTube page ni so akrata ne da ho sanso na Ghana police for wono mo page e wo Facebook nso won sabetimi aka empanifo so mo nam o mo adwemu ene chese adesua o masua mu na chese acting on intelligence nyasam ketwa ene chese wo nsa ede kan sa emrate kwa mienu ya ewom kodi sa anipa bonefo semu na mienu ya meka ho asem ba akodi ene Christian Saka ahia mavi wono wanya mfihua no aduasa no 35 years ena fe private security officer ya wono so eka ho wono ni din ede owura Newton Alote wono so wanya mfihua no aduonu ensia 26 years ewo bra na jesa fashe ekoso ho no mo de omonte se ye no masumdwe buwa no debi entokwa pinche ye gidigidi ye ena omo de agya omo pe ene se Nyankopon aya adoma niema nyina ka din no aprosifo de investigation kase asise so aboam yensa aka samrante kwa mienu ya we de asemde pam na suspect ya meka wo ho asem sesi ade so ma di boni no wo mu ni kura mu ye suspect enti wo mu aprosifo akachi a wo mu boa na enhwehwemu atimi akoyie eno mo na the Accra Regional Police Command ede ato wo no mo kontokwa akuakuofo ni nyina anim se mo hwe mo ho yie pa
na sese ni bra ba ye pasomdwe e wo man mu titiriw ene omandwe ne so to nim ne mpotemu enti wa wanhwe ho yie na obekọ na wakodi sa abone die wo musaka wo ho mfa ho nchew kura enti nam so ma prosifo e de number bi atodwa ya number no eye 18555 ne miensa wadawro mankrata anim no number e bae no 18555 anasa 191 se wuhu se bia apart from nipa mienu ayache wo mo nipa foforo bi ka ho a wo so di sa nyambrasem ya bomodin a na ma aprosifo ensa anasa wonom aso ente we Miss Juliana Obeng Superintendent Kennedy hu wono enwoye Head of Public Affairs Accra region ha me kire Ghana prosi sadom no wono ye chese gbo rankra ha dia mame na edi onim nya mansan edinkita ho ena ne nsa ehyesa enkrata yase a yakenka bi ama wo ewo Max 89.7 FM Max Morning Dew ye news headlines no eso minya mame fa we enso aso free a year Ghana web or say why government cannot disclose grounds for Justice Tokunno Isaba dismissal. President spokesperson Felix Kwachi Ofosu na chese ni nyina ne se eye kasamafo ema ye mampani John Dramani Mahama owura eye Felix Kwachi Fosu na nei wode atudwa se de wo kan ye ne ye maame Chief Justice ye mampani apam no se won kwotena fie na wo hwe ya mamremu ana se Ghana ya bakosemu a wei ene dia edikan kora aban bi aye saade no na eneyi spokesperson anakasamafo ema yewura John Dramani Mahama owura Felix Kwachi Ofosu na ne wode atudwa wo kire se wo hwe Ghana ya mamrani me constitution na ehwo mma kwan se aban ana se president o mampani epam obi a ne dibre no wosoro saa na wamra mechirechirim key point intia ana de kode airport intia wode epam nipa no se wonkofie enite nei eye Ghana web na dia ba beto watch say why government cannot disclose grounds for Justice Tokunno dismissal. President spokesperson Felix Kwachi Ofosu abusuya yentoa ensem no so na yenyina yenim se na no oda yewure NS yakumi wono no wogire mu se emrahye bedwamni dia ma adehye ni amafo wono mu akwatia constituency ya ewo epoye mantemu nanso eja wada ne benkum so kakra na wose ejira mamra no so kokoye by election na nyame ayadom amachese date a empanifo ne aban ene electoral commission ehye no abesi enede dueyera mekire September bosomeda etoso mienu ewo afempe mienu ene aduonu num yimu a enti nyame yadom a enne wiebe ebebo anwumre no nsia na obia ehunu smoothness level ewo akwatia ene ne mpotem ya enya asem keto akora na sede yenyina yenim no enipa be se empem aduonum 50,000 ena ye wonom a register se ja won betwro mudin ewo sa constituency nti ye hwanim se abato no enipa bebre betimi afred na ja wonom so akwakoto womaba enya asem keto akora na ye se ye hwe NDC eye amenyokuo ni mu a owura wonom de ni kwagina ase yankoto no so aba ene owura Bernard Ebediako Beidu wono no NDC ede akatawia amenyokuo ndi ne ko eseja yento no so aba ena MPP amenyokuo no so ede owura Solomon Kwame Asumadu ono so yede na kwaseja yenyina no so na ja wonom nti omanti se nipa mienu pa na omo de na ye dikadika ewa kwatia ene ne mpotem ya enya asem keto akora na Ghana process sadom nso de abetudwa se won hwe nipa omoto aba na chese omo hia security emu oden enti nipa 5,500 officers na chese won me binum hye mufti enti nya obia na obehye process atade benam ho abehu se wo ye process ni omo de omaso ene namfom ene bi nso de wutimu sa process fo atade won behye aboa enya process fo nko a ye to aba other services no omo nyi omo nyina ye collaboration ka wo mo bom eni wo mo ye adwuma enti yesi ye hwemu ana chese nipa makomako empiminum ene ahanum na chese 5,500 ene be kwa boa me no ka se ne deduera electoral commission so aye ready a chese nya asem ketwa wo mo so ma ye special arrangement a chese every time I be ka se pe
obi an hase nto aba no kopom tama ye de bewie de na kyese asomdwe nko a aba akwatia ene ne mpotemo enti wei na kyese ye 1957 one website me fa free amakenkan bi ede amayetifo ene yahwefo amohwen e wo Max FM Ghana ya eno e wo YouTube na radio so dia ene ba bia onsabetimi akan sabia woteka mu wonam wo fie wo school mu ba bia wo bia no sa wote ye ne a eye Max 89.7 FM akosia ye nto aso e me ma me fa we ento aso emma o say Sankofa National Prestige Honors can a Japan advocate return to virtues. Nani nyina ne say ekobi a ye frɛ wo mo Sankofa National Prestige ena ne wonom ahye owura Kennedy akompreko e Japan anuonyam enam se papa yi ne periperi yo ni nokredie eni se de osie ne niema na manwosem e wo omaiga na mu a eneyi yabɔ na baso yie pa. Na ye nyina nim se wei eye nimasem enrada Ghana Mampani His Excellency Ora John Dramani Mahamad ne nsahye krata bia se agese kwawi ache no na maame Eraba Isaba Tokunu Mrs Kennedy ho na agese ya broskoto no kura kwakoto ba bia nya asem keto akra na enum na manfo bebrebe aba ba kire wo no madwon mo chemu se de no kwasam se Ghana hade ensem koso paa wo ya agese wo se wo dwi ho a eni dwen ena wo se wo tie mu nso wo tie a eya na enka yeyie nanso enei me ne wo ekasai eye opani a wodi amanfo ne ade hye anim a kyesegyese wutimu se wabona adwuma ye pa member of parliament for Gushegu constituency Owura Hassan Tampuli ene wo kire mu se enokwasem Ghana fo na bebre nim wo nyina wo nya surprise efiri ebra ye hase gidigidi na behuna sija kokoto kakra na waba wo se opeseni kunjina ne nchen wo modi ni wura mu kra na manfo na anhye dai bubu anhwe na nim binom bubu na ni kyeni ade ade nyina wo se Ghana fo nim dada sesi je ne de na nkakea ne ke woni betren ye pekura no a ye be bruskoto no akwakoto baabi na wo se reason a wono wodi agina so ne se we de ede Ghana fo nyina anim pefe se akane Chief Justice Gertrude Eraba Isaba Saki Tokonu wono no wodi dwuma bebre e wo man mu a wo se etimi ba na ba so nanso Ghana for Sempenifo Gina Article 146 of the 1992 Constitution so just womode ni broskoto no kope baby tenaye ya enya semketo akora na sede ye nyina ye nim se March bosome da na toso edunson wa fempemienu ene edununum yimu a ena adihye ne amanfo bi submit say letters ahodo bebre ede koma Ghana mampani se maami ne niema bi a woye ne ye ne nye ho wanyi na mfiri ho no mabetimi ahaye pa ene se Ghana mampani so wantra so ene yenhwehwemu de woye bi papa ya chese di no ebebebe ma Justice Samuel Kwame Adibu Asiedu Daniel Yao Domelevo former Auditor General Major Flora Bazan Wanudu ye dindi mo hu pa ene the Ghana Armed Forces chese nipa bebrebe agnyina kan ho na de won krata akoma Ghana mampani se maami ne dwumadi a woye no ya de etimi mo ban no we de wo hwe amamra no so no yi na sinchen a enketebetimi abo anti committee na wono moteye no na chese wo so mu hwehwe nimam ene se eno ada chese ene Ghana for de mo hwe Max TV ye page ni so na chese maami Ghana mampani atimi agina article 146/9 so atimi ayi no afiri won tinyeze bia yi na afiri hono mkeke nemo wono mo hwe niema baako mienu miensa bi ya wo mu gidi se maami wonye ne yie baako kure ba mu ne se piedie ma woni na busuafo wono mu tu kwa nyina wotua ne baka otua ne kunu ka chese nsam ne de edroso pa na so ne nyina akire no Ghana mampani nsi wayi ne asinchen won konkwatena se obepa bi fufuo no na yadwuma yadwuma minu ama me fawe and to aswe we so ka asem kro no a was say over 5,000 personnel deployed for September 2025 by election akwatia na just say aposifo na ne wode nsem ya toja wo kire say eye ene ya da abato ayekwakoto no wakatia no ya de say aposifo a wo kɔ boban agiban eye nipa ahanum anampimunum yes empimunum 5,000 personnels ma mensan emfa wei ento aso o say
president's power to appoint chief justice must be scrapped. Legal practitioner Martin Bedu. Na chese ni nyina ne say legal practitioner ya eba no amamra ene emra ewo oman mu a wodi mu akotini yie pa ene wodi atudwa wo kire say tumi a aban no wo say wotimi epa wo bi say chief justice ana say wotimi yi wo bi free na konwa so say chief justice ne say ye hwe amamra no say constitution no na yetimi gi say dibre no e free eye aban ana say president ana o mampani ne nsam ni nyina ne say said ye kan ye ye Ghana mampani John Dramani Mahama enam Ghana ya mamra article 146 clause 9 apamo chief justice esaba no eno na watch say enkoyie na ka wono nko ade a esese di bra na sa tumi no a aya ye de ma ye mampani se wo ho kwan se wo pam wo bi efri na konwa se titiru ani chief justice di bra ne esese ye de sa tumi no efri ye mampanimfo no ensem na memfa kakra yi entwa to na we na chese medikasa na chese Accra Mayor penimpa wodi nkrampomponi mantem no emu anamu yewura Michael Kpakpo Aloti anase Kpakpo Aloti said ya manfotai de frɛ no na wo se no said the niam akɔ na nia de mpanti hwɛ no obi ankwanko gina kwan no ho wo Cocoa Board side wo te se bia wo free circle na wo kɔ Accra Cocoa Board side wo nipa na wonum gyenjan ho bebrebe tonton niam ne ade no wo se ani braba enti hwɛ no obi ankwanko gina ho no mo se wo kwakoton ade biem na nye se bia wo ka ne saa keke efi ya te samanfo no ton ade wi a wonu mu jegu ho no ekoda nkyɛn a etoro bi nso mo makai ne kwan enti kaasa ebia wonu mu free amasaman free eastern region nyina baba sinko di dwa ewo eye enkran ne importem ho inside ho no wo mu sisi akwan nye no nko a kaasa nso wo mu hyeda won kran ha wo mu kwakra inside Cocoa di dwa no so the same thing na yesa eyade a ha adwen yie pa evisa eno ada na beto dwa se nipa baako se wogina kwan ho ne se kai abbo no a yesa wato na nanom ewo ensie do na nipa eprepra enso de na enya asem ketwa eno kura aka ho ena Accra Mayor owura Alote Kpakpo edi atudwa ya wo kire mu se no kwasem ne se asem di awreho obi ntimi mfifire se wo ba be didwa ana se wo ba be boa abepe kakra kwakodi na esan se wankwanko gina ba bi papa no watimi anya accident ne wawu eno akire kura no efi wo mo hwe Max FM Ghana ewo ye YouTube channel no so no se wo hwa wahu se efi pa wono moto ade ne wi anache se ne wo hwa apopo ne ade aduane emu lonka rubber ne ade nyina obi kura charwete ba ko na che se efi nko a ya che se wo kire ma ema enkran man ni mu no enti wo se we die awre ho papa enti efri na ekobrofo yi so wo se henceforth wo so ohia obi a wo kwan ne ho mo amotonton ade nyina wo hia mo fi se apart from some ye ho fi no mo koso accident na enam so ama nipa ba ko atwa na nanom ewo ensi adwin wapam wom na mo koso accident na so mi ba no ugina ho bebre na ka ba mo koso traffic enye traffic nko a wo mo koso accident enti wo pa je se nka nipa nyina ho no mo bebre a nka kai baba maami obi a wono aba bedi ni dwa na enso ebe na enso ka no so slow mo na se ka woni kwan mu yesi ahwan de kwan wo soro anoma kwan wo soro na kan so kwan wo lorry kwan mu ewo musa but one say wo ko na ho na overcrowded nti bo se won slow down na speed be ya na wudi a wo kopo obi akunisa ense ni obi anyina ho anko bi bewu no kwasem ni se ye tu adwamafo ni etu akurafo kwan ni de wo ma je so fa na wo ko no mokora na sa ahyase ne meyo epamo wo mu ena wo mu kra kire se wo mu makwan ni mu bi ne mo pavement ni so no ena wo no ebetena atonton wo mu ne ma na che se omama meyo adwuma no aye mere e de ama wo ene se ayabre hosem se no ayabre hosem papa no kwasem se ade no emoya ti yesi edu mu nyina ekomakola inside wana se kwase adwam ho na ja mo kire se ho na kwan ni ho ne kwasi enkosi koda nkoda se meyo so wanye den overhead ya kaneshi overhead ya overpass ya pam wo mu free ne san akɔhwe awon san akɔgu so ana me de me hu hwe ada aworo ma ya ba me
Abusia. Abusia will be Rebecca, and your time and also your time. And so, way or say popular content creator reportedly dead or Sanju. Not just say Abrantia within a Juma or TikTok. Mpempi no asante mantem wo mukropomu kumase na wo enei waba yede ababe tudwa ye kire se abrantie yi atwa nananom ewo ensie do na asem ni siye kwasia da 31st ya okoda ya wan sori na yesi ansa na wo no kure beba no wo hwe match bi Barcelona ene ni opponent bi ene boy ya ewi a kire abrantie koda ya wantumi ansori agoso ya akura no me say obi abrante say 25 years wanyi when you was 25 years de wanyi nti no nyese bia na no kwasam ne so no wo yade afa no leukemia cancer na ya na ewo mogya mu no nti wono kwa no wo kan de bia se wo be wu a ewo no mefa no frɛ nsese yare ye bɔ no to ho no mo ba he wo sie ne maame so kura enche amonu wakoka amonu ho wakoka amonu na ebeti ni so ejake na ebeti ni so akese abrabu mu wakoka amonu ho nti no Nyankopɔn emfa osanju ekra ensie yie na gya enu amiti ni na ye me ya emu ya na brantie kantinka sei abrantie si ene papa ne maame nche na afi eba ne sen na ene fe ye tie ya kire se atiatomu yo nti abusua ebedan ye ho aba na ye ba ebia ne obi di ne birthday occasion bi event bi upese ya sote na ja ye kai amanfo we ya kai nye da urobo wada woroma na ye kai amanfo nso a ye ba momodin e de atom ye ba nso a ye nya video bi of the day enti se de betumu dia ne na kyese amanfo nso behwa de pa e wo ye YouTube channel no so me kire Max FM Ghana ye ba sisia na see fito Welcome to Tuesday morning. Max FM 80. maximum deal no asoguso a wutie no na ye di nkanka se video of the day no ye hwa ne ebetimi aka wadwen ye betimi amasere aba anase betimi wadwen kwa chirichiri ene ye kabom ne ye de ama as video of the day nti say madawroma aye ready amofa ntoman na video aye ka ho asem yi enya tomu a wutimu se emaba wa mienu onsa kan de tena ye kɔ pipe anu kɔ bu nsuo no na minimu ara se omo wo problem de enti omo de to so ana ja akɔso ya na be kire mu se de yen o Chibati
na jindeka. How are you? Chibati! Eh! Video na etwabuo no. Ade na ha maba we. Wo mu problem ne sai. Na anyambia pipe no wo hene. Ene na tekwa na mu ho no. Wo de momra YouTube na momehwa ade. Ayifo mo sanfa ntosom ye. Wo de hwem fiti ase no. Nye ntoma boni mu no wo kwa koburu nsuo. Ena ayi ba ko no shatade tuntum no. Wono nso se woni ni wo problem se de no ote ne wone. Otin one ye hu ya ne se oh nsuo na ba ko na bu no awreho na wa hwe ba bia o mu bu nsuo kura ne kufuo gallon a ka da gata mu asem ni we kufuo gallon a na je se emu ayeden papa ni nyina ne so o mu hia nsuo na me so o mu wo personal problem bia o mu wo personal problem na we nya kwa adenti na ka wo bebu nsuo se e ko nsuo kura tete na ye delay so eduru so wa bu de na wokọ emi se ba ko na ye ni bi pen ta wa hu na wunye ni se bia mpran twemuli na mpran twe pipe anu na mokoko eti ebusia Max 89.7 FM mo ba YouTube channel no so ya dika so ya de ya enya sam ketwa kora. Happy birthday kese enkoma Rita Ahiagbele din de mu hu ai wunua Christina Diaba se nyame ade afe ba ko aka wonfie hu a oda nyame ase ede ma wabrabo enti maame Rita Ahiagbele ede nyame ase ede ma wabrabo ene bibia wo pesa wo ye nso no ye bo mpaye se nyankopon emmoa wo na wo ma bibia nso enkoyie. Na ni nyina wukasa wodi ye fa hono ma wonsa betimi aka yen ya enye asemketo anope ya base baba sumu oman konkron Ghana ya tese enye asemketo akora ye segment ne de edoso bebrebe na ofan ye drusu ye kwakwaje ye tech tip an we de simanumpe se ye de tam ne be ye adwuma kakran tam no so na gya ya sore so enti ye tech tip no ese ye de ba simanumpe enti no ne se ye wura aba na ya woni yen aba be di ensawoso nene no ye se ye hweden ye se ye hwe sim card security wo sim card na hye wo phone we be ga se na se sim wi de me ya me phone mu na hye na me sim card hye me phone mu a eye den na masan ko hwehwe ho akobɔ ho ban ne de obete wasom wo beto wasom pa nya sam keto akora enti ye be modin ya na ye kwa homa no so na ja ye ni wura Evander akotwetwe nkomo
agya wo mo mu technology mu no won be boan na se ye ka se SIM card security nso a eno korampo eno nso ne den. Welcome to Tuesday morning. Ajisa obaba be chire mu no kwasem ne se ye bomodi ahwese nsa be kan ye wura Evander naja woni ye de baba sisi ani na SIM card security no se bia wankasa wo SIM card a wo di he ubotom ana se wo di hye wo phone mu ba bia wo di hye bia nso beba abechire mu na SIM card ena gosu ya menka ne sen Max FM 89.7. Ebusia Max 89.7 FM Max FM Ghana yede no ye twagu ewo YouTube nti ye na woni yen edikaso ebomu na madi nka kase ene ye pese ye hwe technology ni ye kan fani ma bebre hu na ne ye tech tip no ye se ye fa ede ye free SIM card security na nyame ya dom yensa aka owura Evander Odoi wono wo ye tech support specialist wo ye tech support specialist a obeboa yempa na ja yensa etimi aka enchirem bia ye hia sɛ da kosua eka no no enti owura Evander wo so we de sima kakra bi ma etiefo ne ahwefo hu ne ekɔ se ye ka sɛ SIM card security a ye den na efa den ho. Okay, good morning. Good morning. Emu akwa abanso. Ya no akasa den ma ye wadawroma. Okay. See, anofa we no, the person be no mo che bibi kakra efa SIM card security. Ye ka SIM card a obi anim get SIM card. Ye share phone no a fi bo ma ye call. Na SIM card na nkasa ne no. Enya wo dia service provider dia either MTN, Celtigo, and also Telecel. But I won't hear the break or say it's me boss unit no for buying. We because I didn't hear maybe I match but at the back when he say for SIM card no memory is if the Uganda card and register into identity also. So before one impact is but to me, it is coming. Now, to me, the SIM card, no, it is coming. Or to me, the SIM card, no, it is after for this kind of mobile money is kind of Sanya man. Now, the Tracy Sanya man, it needs to do because I want to ID also. Then, it's very important to protect SIM card, no. Now, apart from say this coming at the car, no, one casa will do for car, I will say your number also. It's a miscameo because we can't know we have SIM card and not pass SIM card. When you contact me, was not a contact for SIM card, Mr. Dia. The big me from our best experience now was cameo. It's very important to keep or SIM card no very intact. Think of it. Where then we process your SIM card? One. SIM card is your phone. You know, phone nanka sa okitan. We need to keep it on very safely. Then there, obi into the area phone and obi into snatching. Now, the obi via phone na. The other is there was a utility or service provider no MTN, Telecel, and after Celtigo. Now, bomb money. Now it's in the office. The obi to me for the nearest office. Now report this issue. They have blocked it in the name of for. And that's idea. And if I'm not saying we use no disabonne na, which means they disabonne na, they be attaching on a perfect way. The who makes the main poor. If you answer also the pin, your pin now between the actual one so.
usually no for a SIM card no so any for a SIM card usually the SIM card they are the default password ever it go 000 go 1 2 3 4 but also it means now the one kasa out there to challenge back when it says sometimes no difficult overkai because SIM card no say un free form no more in the south say and that code no into also to make sure code no be yes I dey already final system no they are now blocking and you know and power no we need be bigger come there with phone na ebeche na mira Evander ye pese ye hu se na wo ka se code bi wo to SIM card na foforo ya na code bi wo so wo be de ne wo hu sa particular code no okay you know the auto SIM card wo card bia we book card nation your friend starter pack usually service providers need to paper really become instructions in now also but AI they kind they shine say phone number number na I was in this now but usually codes in the AC pin no and usually a 4 either says 000 and now 1 2 3 4 and now 111 and they default me. And apart from that, another code we can refer to PUK, refer to pin unlocking key. I don't know, say we see SIM card pin either 00 no bomb 3 times not wrong a blocking number. You know, we see was that PUK no not unlocking. Okay. Akosia wo obi a wo di kan ho we dey tentem na dey dey time so pa. We dey ma misa eja obi besie obi safo anyira kwan yewura Evander Odoi we dey yate SIM card na wo di ja ye kwan obi ti ho no mu a onim se ni phone use SIM card nanso onim SIM card no ni full meaning enti we dey wadabro ma ye sim ni full meaning the SIM no the full meaning is subscriber identity model. Subscriber identity model. Okay. I mean for Adeba Kunja for apart from say the other pin to phone so and also protective phone and can also being we are the safest way a new technology on kind of eSIM electronic SIM and no auto phone and just better SIM card. Now say no most of the service providers no ewo from now catch themselves the eSIM unko SIM card or more register SIM no phone number no edit to phone and kasa code on an IMEI or the choosing to know phone now be kitano SIM card in now so be you must be over number and no sound so we have phone crana only problem the phone no code that phone and kasa so why their phone no be media combat only problem with say we have identity and now be the SIM card back for scam you. Where dear, yeah, I was ya. Come on, man. And come on, ya de. It's no, yeah, it's Tuesday, Tinyame Aduma, a besign at so a daffo for your slow pa, wait dear. And come on, ya de cause question, the more I will answer your questions, no. Now for so eba. The kay pesi who say phone bia na use eSIM na and so eja ka obetimi answer ho kakra ma na je ne hono atete ani wo ho and it simple and David but the phone here latest now saying phone on my idea from 2021 2022 2023 record again the brena use eSIM 2024 everybody and almost use eSIM but older phones no they use eSIM and I am supposed to use them. Oh wow, Ora Evander Odoi. Ora Evander Odoi a tech support specialist. Na just say bano technology near therefore and who do media or born homody ye pan one wojam sepenipa ewo Climax IT solutions. Yeah, enya some get to a web boy and no pay. And so it's say a segment in the door soon intino. Your man in funny I can in chef free gym. I go so ya. Your man in funny I can in chef free gym nada for fro. Ya sign abetua ye jumedieno eso ewe tech tip no eso. And tina just say odi yeba.
nani ehwe wiase nyinaa sɛdeɛ max 89.7 fm yɛbie mu Ghana hanu mu nyinaa ne yɛtie mu mofa mo de mmra mo mɛka mo adwen aha ne nyinaa ka ho boa ɛma yɛdwumadi a yɛdi ɛwɔ morning dew no so no etimi ɛkɔ nanim yie pa na agya yɛdu saa ɔfan de ade bia meka kyerɛ wo sɛ bra na wo nso bra bɛkyerɛ wo de ɛden ade na wo ba bɛkyerɛ bra na ɛdeɛ ma wotɔn sɛ bia ɛyɛ aduane ɛyɛ restaurant kyɛ sɛ adeɛ bia yɛbɔ hu dawuru a ɛyɛ yie bia no wadaworoma na agya waba na wo ne yɛn aba bɛ yɛn hyehyɛ kakra bi hyehyɛ ketekete na agya yɛn so yɛagye watom ne abɔ hu dawuro ɛma wanya atɔnfoɔ na me hyɛ aseɛ de na wogya mani tua bibia yɛ sikasɛm lumba ne kana sɛ yɛ sikasɛm enti fa ho gye mega cash promo nim fa ho gye mega cash promo nim ɛno na me kan sɛ yɛsi busumi foforo mu die mem nyɛ mfa nyɛ fedi agoro ɛntrantran hɔ ma obi nsunsum wati kɔ sɛ o ɛna wo de tena ho dabi fa ho gye mega cash promo nim ne betimi aboa na wuti yɛ yi a aka ne sika 500 million wonso nsa betimi aka ɛnyɛ dwumadin bi a wokɔ yɛ nyɛ sweat bi akɔ sweat fa phone na bo star 426 star 8 hash star 426 star 8 hash na ja wonso watimi atwitwa gumu a na wuti yi a 500 million me che 50,000 Ghana sika foforo yi wonsa betimi aka na project bi eda wani so wonso watimi ede aye we National Lottery Authority and Sasha said dendenden a hyehyɛ kakra bi e wo ho ne se wonya nya 18 a ɛyɛ amenkɔ hɔ yenya mampanifo no na omu ideas ni omu vision show mu tire won munya 50,000 Ghana cedi na won be bie enwuma ememrantie ne baba wa benya bie aya na je se eno aye asempa papa enti star 426 hash we don't come star 426 star 8 hash na ja watwa agum na wonso anyame ye wadom a 50,000 Ghana cedi mega cash promo no we de ye bie mu amobia na mu e wo se unya 18 years ai ne wo hono no akosua ye nto aso no ne mega cash ne je se wunya 18 a wo de wo fo ani hwa na fa date to ho wunya nuru ho nti wo de fo ani hwa na me nua wonim se mega cash no enkofo sese wo mudi ba na no abamu abi e ba ha na wo hwa de wa nani asi age ne ho a wagye ne mobile phone na sage ne 2000 na otimi hu se atadwe wate de oni ate de ne akoyie amade papa akoyie amade papa ba memfa we ento asem free eye must buy say we unbeatable bundle offer ni nyina ne say ye ma wo niema mienu ya wo betua sika no sika kuma bi enti wo say bundle offers buy 2 for less. Better with TCL washing machine and with kettle for only 5,530 Ghana cedis. Na save a cool 300 Ghana cedis. We are signed with Infinite Smart TV and then a smartwatch for a cool 3,000 Ghana cedis. Now what the Infinite Smart TV and smartwatch in a week? Open so sign grab it. Techno Camon 40 Pro. And then a smartwatch is and also for 3,170 Ghana cedis. Now we and also save a cool 250 Ghana cedis. Must buy say, sa offer in an unbeatable bundle officer. What more the air bro ye pa na a mono chiao, tear rubber, chess and council, and it's momodia now so for Usika. Na kwatosa office we bi said ye be ya ubenya sika na botine bi e de ato ho must buy say visit wo mu e wo mu showroom e wo Ghana fa na ha ba bia na chese Ghana ha de ba bia e bi wo ho no mo ana say ye online e na wo pese wo to ne mani nyina wa ene na kwa wo mu website no www.mustbuy.com.gh www.mustbuy.com.gh and I say free warm e was 0544 019552 0544 019552 must buy say bra na be enjoy promo no for less must buy quality you trust prices you love
It must buy and so ediano. No kwasem say ye da so ye billboard no emu dia na we so nyankopon ayadom se phone so aba no se yi no gege na ewom no se no so pe na je say say wo ya aboka gu untimi nkuta phone ba ko mienu miensa enan enum unipa ba ko pe aden enti na Max buy Eddie Philip Essence phones no aba no a range from Philip Essence 20 to Philip Essence 10 na je say efira kese mu bank to mu nyina no ubetimi enya bi wa wo si me de ya na mekura phone a me pegege wo mu no ya na me pese eye kese pa me pese eye bobrobo me pese eye kakraka enti wonso wo de no ebetimi aye Philip Essence 20 256 gigabyte Philip Essence 20 256 gigabyte now wasan enya 8 gig edi aka ho ayede ma 1475 Ghana cedis ebia na also per Philip Essence 2128 gigabyte na ye de 4 gig internal memory beka ho ama ne de ma 1070 Ghana cedis anampo Philip Essence 10 ye wo mu ahodo mienu ye 128 gigabyte ena ye betimi ama 3 gig atato ena fe ye 64 gigabyte ne de 3 gig nso aka ho na ne ye 128 no ye de mouse 975 Ghana cedis ena ne ye 64 gig no ye de mouse 845 Ghana cedis umpe we na opeden sa Philip Essence phones ya must buy akofa edia be ukura 100 Ghana cedis kura obetimi anya phone ato ho no ma enya semketwa bomodian ne bowura ye outlet bebrebe no mu na eja wonso nsa enka wo de enkran ye wo UTC ye ne Ghana Commercial Bank na ye adjacent na fe wo ba circle so de a na je se be bia aka ne ne efre Vodafone se ho ye Telecel ye ne wom ene AD enhwanimu kuma se ye wo adum sanso ne wo 45 outlet ya je se ye bie mu akase enketwa ni mu adentem nya semketwa 0544019552 0544 019552 ana www.masbuy.com.gh na wabana oni yen edi kasubo Masbuy say phones no dia papa wo mu nanso say was flip to Philips kan hunu say akosua ya na wo de editation de na wo no mebu ebie no junction de no aka ho amaye nka me ya be kan so de wu na wo nkyire mu de faka ho. Okay. So patch of money na okay, minia. Abusuya ye sign akai mu bie mu senya me adoma ochina 3rd September 2025 and junction mall de no ye be bie e wo honti ya na mo aba na jamoni yen abedi kasubo mu kama ya enye asem ketwa ochina discount bebre be kwaso ntini ye say di kan bra na wo de agya wo de no wo di 100 cedis wo deposit a na wonya 200 cedi eye coupon eno so betimi aboa pa wo kira nso nyame adom na sa wo ba na woni ye bebie gyanhye mode na no a woto ade a ebetimi e de akofie ama free bonto afen so nhyehyɛ wo ho no ma se bia wo pese wotua ne kakranka no ye wo kira pe wo pese wotua ne kakranka nso bibia ebetimi akoyie ama ni nyina ne se Max Buy ye outlet no medical ka se apart from say uko Accra inside na ye ne UTC edi hwanimu no wo san so ba circle a ye ne Telecel eno so etarimu wo ho afen so kumase adum de ni firo 45 outlet na ochina no ye sande ba kwa ka ho de bronyambo nchian kora ya enye asemketwa eno so betimi abo papa nti woni Max Buy ye ni kasobom ne mu ochina de bra ochina ba ho no ma nyema pi ebekoso ewo junction mo ya enye asemketwa. Okay na afen so de sese nyankopon ayadom papa se de be ya wapomu din betimi eje ne naso bra nti no ena Medimosis Clinic and Herbal Center abasebra wo honama ye wo ya hypertension abeto so diabetes sa etete wo sciatica entina hye wo to ase na ha wadwen say ye typhoid fever say ye malaria say ye stroke say ye sexually transmitted infection ene hu nkro ne ba no bomodian na bowura Medimosis Clinic and Herbal Center na afidie ne ode abade ne chempa wo kra
yɛde medimosis garlic capsule aba sɛ ebetimi aboa papa aboa na sɛ dɛbɛ ya mogya betimi adi afuru sane yie ɛwɔ mogya mu ɛno no yɛ typhoid ne sɛ blood circulation no wei yɛ garlic capsule no boa ɛboa ma blood circulation no timi ekwanti mogya na ɛyɛ keke wei betimi apɔmpe pa na bibia nso etimi akoyie ɛde amawo ɛsan so ɛboa pa ma obi a kyese ne nsa ayɛ bare ne na ɛba ntintintintiri ɔyɛ a ɔse ananse akye nya nanse wodi ahoɔden a wɔba abɛkyewo wo mogya no na kyese ntimi nni afuru sane yie ɛma wo nsa ayɛ dendenden ohu ɛna afɛ obi wɔ hɔ nso a numbness wɔ hɔ no asɛ wogudo nsa kora etina wɔnte adekode wonim adekode ɛyɛ no nse wayɛ mehu de we a mɛka no ne body no ayɛ mmerɛ ɛna afei so wɔnte atenka brof ayɛ mpɛsɛ meyi no wɔnte atenka sɛ bia wo hɔ na wo don sɛ emia na ɛwɔ so wɔte ka sɛ agye no ɔno deɛ ontimi nyɛ sa wonya medimosis garlic capsules no bia ebetimi aboa wo yie pa ɛboa nso ma wo cholesterol na akɔ sorosoro no kyɛke ne kama ɛma ne ba level a wo nipadua no yɛde wo tenten ne wo kasie egyina ho yɛ kan body mass index ne ɛka mu a cholesterol level wo mu no so timi boa yie pa afei nso wonya capsule ne bia meche garlic capsule ya efri medimosis na ɛno so boa wo ɛhohoro mogya mu a yɛ fin timpɔmpɔ ne yɛ de bebrebe ɛbobɔ mogya mu na yɛ fin wo hia medimosis garlic capsule so no ebie ɛnyɛ no nko a ɛsɛ ebetimi aboa wo na kyese bia wonyare but wonum a ebusi wo immune system num ɛno na ɛma wonyare yare bebree ɛno so betimi aboa bomɔden a na call pharmacy na say licensed chemical shop na ɛbɛn wo no wo si wo hia medimosis garlic capsule wo hia medimosis garlic capsule ya medimosis clinic and herbal center akofa ɛde aba ye branches no so de ene bebrebe ne mo ni kasi pa mu no ye wo adenta barrier ye ni police station no ene edi nhwanimu sanso ena obomoden abowura agye kwadwo a ye ni school for the deaf ena edi nhwanimu akra nso ye wo ministries ubekumasi ye wo ahenema kokoben ubekumasi a ye wo ahenema kokoben a ni nyina nkamfo no se yepese wapomudin koyie enti na medimosis clinic and herbal center yabase ye babeboa wo no frɛ number sia edidi sui na ɛyɛ nokwafo sɛ 0244 068 447 0244 068 447 medimosis clinic and herbal center yɛsɛ wo de oba wo de sima frɛ de tepa na wapomudin etimi ejene na so yare bia ha obi anso no na wo de aba ya ma wo de so enkyese bia yenye ho adwuma enti wo frɛ number na wo ne doctors edi enkita ho atiefo ne ahwefo dan ye ho sisi aba ye ba eja wa wani tria ye street vibe no ye de be hyehyɛ so ama wo ne de ye sei ba memprepo kokora ansa na makɔ ye se enne no bra na bebu be ba akopɛ bra enti akosu ya katewani ti wo hu die ne makata ye na ya ye nso da ye ni na yi sa ba ne yi sisa woni na wo so da yo enti na ye street no so ya hye anya asam ketwa kora yes panyi ni hwe kora no wodi o abache ne kese wo ba ya che no kwasem enti mu de mu mmra na mu amebu mu be na agya ye seti bari bu betia enti ye dan ho aba ye ba street vibe no ye se bra na bebu be 055 159 8321 ana 055 055 522 ana 0579 300 025 ye ba pe na wo de e betum ye ba sisia. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance kura essence Duke every Max Buy Abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and one Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now, absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. In Shaseka Crown. For more details, call us on 054 401 9552.
this Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA Intelligent. Atomic Energy Commission Okrumano. Omo yede wo. Kono Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquest. Yan can say Truth Conquest. Truth Conquest. When St. Augustine is talking about, Adisade is talking about the best, it's always good for Adisade. And then St. Augustine, perseverance, conquest, on. Truth is what? Then Truth Conquest. Mo persevere, mo yedeyo. It's truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. One day, Anna, Max Buy per se, yes, Kabebre. Misa me say how? Max Buy at the bundle offers a kesi obi intimate tak ebro. Buy 2 for less. Banabeto TC or washing machines and a kettle for only 5,530 Ghana cedis. Ne save a cool 300 Ghana cedis. But to Infinix Smart TV and a smartwatch 3,000 Ghana cedis per. Afesuma Sanka Techno Common 40 Pro and a smartwatch for only 3,170 cedis. Ne see a 250 amunumuwa. Come Max Buy showroom and memo baby and I shop it online at www.maxbuy.com.gh. Frame 054 401 9552. Nebisa bundle promo no na jiweni kra. Max Buy. Quality you trust, prices you love. Watagwan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your ears. Warat! Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae 89.7 Max FM. Get it, yeah, Max, and your facts. Oh yeah, Max Morning Dew goes around the world with the streety vibes, entertainment. Oh no. Max Morning Dew, 89.7. Welcome to Tuesday Morning. Muba no subscribe to your channel no wa press notification button no so said ye be ye ba now so watimi ate ye nka enya asem ketwa na wo hwe ye wo fie anase bia wotie wo kai mu wo kosuku ba bia wo nam bia ana wotie adwuma mu mpo na gya wo tete etie ye se ye dawase nyankopon enhia papa na edi enti na wa ibu sansan a abebuo bebre ewo man mu amamre ni amani aboa ye mienya bebuo bebre egoso ya wo de ye tie ano ana fi se Ghana ha se ye so obi nkyira kora nyame
Na chere se tenten to tietie to ai. Nyasam ketwapa. Enti we dia ye the numbers na esan to dwa biem ye se na street vibe no so eso ahyehyehyehyehye. Bra na bebu be baako. Senye be kura wo de wa kwan ni wa de a ohun. E manfo ta kwan ni wo mo be o. Se fa kwan mu kwan de a. Se na o kwan ni amanfo ta kwan ni. Enchirase ni ye nkwan de a. Na se enchirase ni de mu nkwan de a. Ene ye wo so betimi abebu wo de. Ena se the medical na se yesi obi nkyire akwadaa nyame sa pepepe akora ya wono foforo a wono aba wiase no ye obi na be kye ne nyame o wono a ne na mu aya ba nko ne na mu donchi a okomfa no chenso ne kan yo se tenten to tietie to ye no monsane ye fa ye no monsane ye fa tenton no kwasem ye no monsane ne ye fa adwenti kasa bebuo ben ena woti ase na wutimi nso bu ni yie ene ye street vibe no kasa bebuo ben anampani kasa ben ena woti ase wutimi bu ni yie na bere ben kura ena sese ubu sa ben na hwan ena ye bu sa ben kire wo nti ene ye street vibe ene asem keto ene dia haba ya hio ene ye kasa sa bebu a ye kan enya kan kasa mu nko a kasa bia wuti bia betimi lia fam ai say en kasa say ya angulo kasa bia ubetimi dia fam no waba na woni yen aba abedi kasobo mu ewo ye street vibe no eso Ododo mina you say yeah cool diesobido biane obi anyukwa and my be catch am say numbers no send the team biom 055-159-8321 and 0579-300-025 empo betimi afre 0550-055-522 wudini baby a ukase frɛ no pay na ebebe na wubu amayen we the gift is very so auntie gift na wo ye de na me adumo so to mo manjofo ni mo chiri hofo ayi agenda ne chese na chiri holom na vane ade mo ho ye ya ho na kan na be ni de say na but say eja mu de mo mutia ye yie police fo achi nipa mienu am usura ne sen mienu na ya chi na kan fo no so ya see the number to dwa mo ni ma police fo number 191 mo frefre na ja mo ni mo fansisi ani why enti wo de agbugbe say ya igbe kasemu anworo kasa bia wotibi abumu be baako na mo bechi akola bonwa no mwa titidie nye no na asechire no eno sen no echese wo de akola o ye ni ahun betu nti se ni ankofu ya ye kwai enye ade ese so omuye omude mbra hye omusen say abanya chi omu ni abanya na ebeji omu ni mbra ka bi ni se beba ni sei no kwasem gift so utu omu ye chiechia mu nyina na tesa abofra bonwa na wo mu achichi anti gift se abofra de ubonwa nti ne esi asrewa wo su gemre kutusu a ne ba bi pai ne ba bi pai enti anope nso betimi aba so na wo de obe no aba wo di ni ba bia wo kasa free high max 89.7 FM street vibe so ye from get me free so ma mensia Uzo free him fa wada worma suhuma mensia suhuma fo mo ho ye de nyame adom amanasefo ne kuya no fo na no pay de ebe bang na wuri bua mayen wo se eti wo ho a won hye kotodwe che eti wo ho a na eno no asechire no ene sen na bere ben ye busa abe no na ma on se uti wo ho a se untimi fa che won hye kotodwe nti utia na o de che won be se enye kotodwe enti na ebe no ka den pa tere se ti se bia wo ya kwala na se wo yo pani a wo be ya wo so no wade kwasem akosia baby a ofesu wa frefri so hu de na jese echie so hu fo nyina kuya no fo nyina mo e kan sen kofodua kwan so fo nyina ye chia mu nyina ye jisu nyame enhia mu pa etiri wo ho a ye nhye kotodwe
eche ne bene ne nchirase no na kese baby ade ne da no wan fan to ho a ebe say me pa cho wudi ne baby a kase free high max 89.7 FM street vibe so you didn't the just that adenta adenta fo ni barrier fo mo ho ye ya mi adu bia we na no pe bebe na wudi ye famu me ba ni ye true word do kro no oda we ya no be de ebe we de wo ya kuti abeba me pa cho chire mu ai akoso amani chire mu ni ya be ma chire wo de chire mu obi wa I saw ya di bi mo na on better the mo but on fast ad number na wan sa wo bo bra you and where do so no order no so yes am order no mo adukro so na akona ye ne ye chi adenta fo nyina barrier fo amrahia fo adenta so ho na medimosis e wonti ye chi am ho nyina ye damwase agosia ewo abusia udi ni baby agosia free high mass 89.7 FM max morning dew the street vibe so ni kasa free dog but also kasa free hin wadabroma Dawin Shire wow Shire Hills na anopay munyina mu wasamenya na mu wajale Racho we do one side okay na mu hu ye de Amina du mo ye na no pay de wo bebubu no wo dangwe mu ana se wo bebu wo twi mu ana ba kan nkranka se mu ada woroma me kan no twi okay fine wo de fire call yay yetie wo wow na ere fi ne be there be say na homa na take but why ade be bia wo free Shire Hills ton be pon so ho no wo di ne be bia wo kasa free hello wo di ne be bia wo kasa free hello yeah hello Kobini ye Kobini en so ye Tuesday ntene atia to mama wo bubeni enkwe ye na ya nso da ye so that na wo se wani go so na so da ye na ho go bi na ebe no sa ebe no asechire ne sen na bere ben na ye busa abe no yo Kobi yeda say no ne nchira se se wo koda ansa na ye wo die ntia ye kansa ye na ya ye so da ye wudi ene be bia kasa free me say atia to mu san free biem okay basho wudi ne be bia kasa free no pay max 89.7 max morning dew street vibe o fine acho me mali yeah o say o fine mu die imu a me pa to ye kasa o fine me check the Kaneshi oh okay mali ti so free Kaneshi for nyina ho ye me adomo oh fine o de bu be no na ja o li be kire me wadawro ma o de fan krem o be kire me afọ ata eni no kemmeyo you ready sound translate mama why wadawro ma ata eni no kemmeyo na oli utie die saka biem na kire se afọ ata eni no kemmeyo kosu anu ni Francis ye ne ayo ene na we de minu aba sa ebe no yebu ne bere ben na wote ase sen oh okay Matthias it say ebi ati say bebi akosua wo ye ntobo nko ho ana bebi a eho ye no ye nsai ho bibisa oh anu kwa Kaneshi fo mo ye bue ebusia max 89.7 FM it said there obiti grass dem na ye to if you live in a glass house you don't throw a stone wudini baby a okase fia no pay but naba dina mi fesi do
Oh, okay. What na homa na santo no free shy hill no. Pacha wo be no me yenkoma yen. Yo, gwana se no reaction. Woni mo wo ahwe na. Emmo. Eno no ye busa be na ebre ben na die nti na ye busa be. Enu na edia oye asodia obi etufo awon pese. Ubetie. It should be considered, yeah. But you are Yaba sweet. Because young Madia made it for ya and Pese the Yajun the Coho. If you say, for Nasa, I say, Anthony Yabel or by Yansafon, nothing. Hey, the Sahel for some move back at Siano Pay, Madame. What the bachelor bass say? Also bet me Abba so 05515983321. Now so I become with the 0550055522 and 0579300025. Neja. Yan so yet me hu ne ekoso na manfo ebe henkrofo anu papa kasa kwa na ase be. Eh, yes semuni. Akoso ya omo de frafa. Yes, ye wo be. Ye wo kasa. O say kasa bi ti say wo pe wo yire mere wa bomu ahwa. Neja wa hwe wase. Enu ye kasa kwa. Enye ebe. Nti ye wo be ne wo kasa kwa. But ene ne nyina futu fra. Mo fa ni nyina frafra me bia wo bia he kanachifo ye chia mo amoton ade wo dwamu. Ai motimi agya mwadaagye ho aba bebu beide na jese ate ato mama mo ansa. Ura Charles Kwadwofo so was one said that. Would you be able to say free no pay? I don't want to attend. Hey, what for 10 years? Of a Max FM. Yes, brother. Now, who are there? Jata yam kwaye ne wo benu ene ne nchirase ye ne bra ye busa abem. Na me be se anuman tu a oguada. Anuman tu oguada. Ene ne say. I just say I very good brother anuman tu oguada ne trege. The went in Jan compared to an media and the only yam come na beda. Odo yam come na beda ye man pene wanya ne ba because anuman tu ojina ho. Na ofata wonu mu so say Bible ka say ewiemu no ma wo mo no mo mpam enso wo nya aduan di de bia na no man cho tu a wo be da nya aduan na di no kwasem ofata eno ne ntina ho man ntina ho fa won san show dem from say Ewurade be hwe wo da bi ukọ wonyuma so ukọ wo ayi mu a eno na Ewurade be hwe so ofata nyankopon ensure papa ofata Max FM Oni na watire ne ka achi ai wono a Unso betimi aba so Max 89.7 FM Max Morning Dew the There be sapa menya MPB wa na so ben na tia to mama me na tia to mama me Max 89.7 FM Max Morning Dew oh yes street vibe yes bra na oni embe vibe ebe ben kasa bia betimi obi ebe so obi etimi Africa nation abeka nkran be dia ene baby a wo bia wase wonso utimi ba because humfo nyina abeka akuapem enti wonso fa wo die bra betum ebe ben entrase ne sen na denti ana ber ben ene ye wose wugusa ebe yi wodi ne baby a wokase free no pay Solomon City safo yeah ene am so obi baaye na akosua say ye wo a obi baaye enti am say solo akosua feel say sukom wona ne fancy sie ne yankasa ebeben na wubuo na breben na ebusa abem It's 20 ya you get cheswa it's 20 ya yenya echeswa na eno ene sen ne nchirase ene sen na breben na ebusa abem Hello Solomon City for be so mo ya no de agosu ateto mo bi a wa fe mo sei 0551598321 na so do de abetumodi ni ba bi a okasa free
Hello. Yeah, hello. Where is Shike? But muni aba Shike. Ah, go see your sister na aba no nem fancy see ni. Ene minu aba ben na ben na wubu na bere ben ye busa bere na nchirase ene sen. Me pacho kakra na akokodi no munsuo. Kakra na akokodi no munsuo ne nchirase ene sen. Me pacho me nchirase kasa me tin se sa brabo ya ye boye ntifu ekope enko anim. Ubesha kasa na de akwa anim. Ye firi 1 yakotu ye mfiri 2 enkota me enshira wo papa ni na te se ababa wa Shike nyame enshira wo pa abrabo ho ye process Shike free Eastern region na the Eastern region for no mo dem pa ye wo we ya ba akanfo die mu ankasa nya akanfo nkwa Ghana mamre na mane it will surprise you say dagbani ni bebu ni be oh yes ene de ene ba so far yenya enkran baako yenya kuapem yenya ni nyina ya kan ekuapem ni nyina ya so France eko square try the difference nko de yenya kuapem baako yenya asante bebre ene yenya na so kan ni nyina fu ya kan enti mo central region dia na mo twen madawroma enu fanfanti ni megu maye udini bebi a okasa free Yeah, keep your secret. Keep your secret. Now who are there? Me who you na mo so. Nyame adom boko. Na no pay ye, wo be no free he. Na wo kan akosi sen. Akosi penifo bu be bi se. Oba on chewa aware asen. Tubanche a onua. Oh. Awosi ama ne sanka biem. Keep your secret. Wo se dey? Oba on chewa aware asen no. Otubanche a onua ne biem. Daddy wo bi atwa dia na wada woroma. Obi antini. Anya kiremu benim kiremu. Oba bi wo ha. One no wo ha. O che ne say faade wutu ha. Baba no de akoto ba different. Send e be ya so jaw no kwa. Ohu ba bi a ode to ye. Oba on chawa wa ya sin. Utu banche a ondua ne biem because onu so odua no jawa oba foforo oba no oba benya dia ne adi agosia ne wo quality agosia ne me nkwa agosia se onu won komo kakra bi me de watum agosia kasa agosia Max 89.7 FM de na wo so busa wo nua bema Eya bebu okay. Eya bebu ba. Akosi asambu sa ote o kan ye no. Eya bebu wo ho we eya kasako enya bebu. Kasako akosi a na abebebrebe ye wanti asefo asase na akamfo anumi. Na oba wo kokwa wale ase a won che na wodua body banche a won tuo so ye de aden aba me nua keep your secret. Wait enya de obe chire because keep your secret. What's chire mu say se wonu oba ka so ma de nto ha o de beto ha se de be ya wo ja wa wo Abusia Max 89.7 FM keep your secret one my studio why there ye ga se nyankopon enhira mo amofrefre nya ye dam ase udini baby a okasa free Max 89.7 FM Max morning deal way street vibe somebody any your friend Pauli odi sika to brother you kasa free in some you someone for any ya no pay there. Hello Pauli. Hello. Mpacho anope someone phone nyina ho ye. Mpacho nyame ado bia ho ye na mo so e. Eja na dom ye nso ye ho ode papa. Pauli ye street vibe no enne anope ye abebuo. Eni bresese ye busa bed eni ne nchirase entifa ye kwe. Yo meba me boni say very man sinsuom ansana wa ham. Very man sinsuom ansana wa ham no kwasem ni. Ebrebe ne busa bed na sikire eni sen. Se chane say as all of very ma na wo fia ma bibi sti ansana wa kire o meri masem abra nyina to for wo si so ye o bari ma okon ba wo ginam amane ba wo ginam ani che ba nso a wo ginam efiru tu ye nyina
we say ya wodi ama mane ma ansana wa pia bonte say ko pesika be so abra be nya bomba no kwasem enti eno ne che say always be ready for everything. Everything. Anokwa ensam for mo ya de papa panti ye fasa akonya isu mo ensam sentimental say mo adu agiri ne mpotem na chiri ho ni nanim nyina akọ nanim nyina nso ye chia mo ye se Nyankopon enhyira mo papa pa o say ya ebe bi wo ho no mo nso a wasi efie bia mema nsem wo mu nsem wo mu ene na ya ye na efie bia mensa wo mu anya nyasem efie bia emesem na se mema sem ewo mu enti ene wonte ya ye ka bi wow abusuama 89.7 FM Max Morning Dew so and wasugu so awuti na baby e do dey see friend street vibe ene emra na ye me vibe emom said ye be ya yesua de na wonso wusua ade enti wonso betimi abaso aka yesima ne kakra be na de see ye time ye adwuma ye de ye bre no ye adwuma ahoma no so aye hyen so de emia wani me na na kan gomuara obi abaso okay obi abaso hello udi ni baby a okasa free Max 89.7 FM okay FM Francis Yaboa yeah Francis kasa free hene kasa free dobro you nyina ho ye no pay nyame adu obi ho ye na muspe ye de yesu ase ho ye papa Francis fire fa ebe ni mu bra ye busa abe ne ne nkyirase yo me bane say so wantie ne onwom atikopo so wantie ene onwom atikopo so wantie ene wowom atikopo ebre be na ebusa abe no ebra wo ye abrantia na so ye abaya na ye tufo se enkoha enye yi ma fo san kama nkwa na wa ye asmode na wakofa mpe wanyensan ato ho so ana wakobokro no bi na ya tew ye tufo awuntie na da be chew no hono bi mu say you true for wantie samre no watiko ayepo samre amane ato samre wa ko tofemu samre yetu tuaso na 17 de tuaso abwa mpacho etukopo no tese emra wa kwa amane ahunye hie mu no ene etukopo no ene tese wo watiko na be senti no na mra ya cho emra ko fo yefu chote enanam no aso de unyo gifobia no samra no watiko ayepo. Oh my goodness. Get us. I too so free him be mwada roman sana mama wako watia to mu. Yeah, brother. Wow. Yeah, aswantie ne ma aboa owam otuko ye. Wo de wi e be kire modin be bia okasa free. But I'm about to say, now also yeah, location dobro yo, and your kuntunse ne a chirofo nyina so ye chiamo. Why ya de papa 1 million yaje e Max 89.7 FM. O him say ne beno What chemu manabro so. Oh wow. Max 89.7 FM Max Morning Dew no asugu so awuti ye se bra na bebu be ba ko no wachirem na nchiremu amode me anopa de ano odzin papa emu odzin me na naso bu bedu o se o pam aboa na we nya no o se no hobon wo se no boboa we nya no ai se de obi akope obi oge ikura sa na onye kramasa obo apre na wampre so ama no boy ikura sa na woni sika oboa okwaji sika wono ho no wamfa ama no say ay friend say u person sisi ayi sabi o tani na on tiase ya wo se on tiase ai ena ba ko bi nso wo ye si den koto de ne wo de mekwa kohwehwem mekwa kohwem de nya nchin ba ko so ye si u bu koto ayi no na tese agosia den abusia wonso betimi abaso ne de ye bie mama mo fi se enche ye be ye 1 or 2 ayi bi na say ansan ye do people's parliament ne so onyankopon ene ye han na wo han ni firi hefa na wo din de san hello udin ni baby akasa free wadawroma me fiamo me wo sinyane me fiamo e Facebook
Wow. Sunyani he fan I within the same Bema. No. But you have me Great Banasco. Great Banasco. Yeah. Abisim do FN is a new doma. In fact, also Abisim. Where they go see what I look to. Yeah, go see. Was when you what's hopa. Na wedi amani muni beno no nchire because sunyani baby a ofre feedie na je say no kwasem anopa ye beben na wubu a kire ye na breben ene ebusa abene na nchira se anything pastor me ba me bu ni say humani suma minti na atwemi nu nam suma minti na atwemi nu nam na sa baby ben ye bu no na de enti na ebusa abene enti ebusa abene say abrabum no eyedan a obenya oboafo enti yemfa yonko keke na mum yemfa yonko se ohu kiro a mra ohia moa no obetimi asupporto enti yemfa yonko tufa yonko bi na ohia se yonko na moa wa twon ho afisa yonko enten me okwa ohia ma ohia yonko no moa no so ma onya yonko papa wo di ni e den biem but FM Great Banasco. Great Banasco. Wow. For Tanosu, Sunyani Kuromu chese, Kofi a plane in Potamuina, radiation of papa. Wow, yeah, damn was some go 20 months. Yeah, damn was papa, Cosia. What didn't who a tree or Quasemuni, Mamma, a train, you know, and no more. Na abusia ye kai wo se wo YouTube a ye twegu live wo sunyani ni no so far Facebook no be fa YouTube and wo hu yen ba bia wo bia no distance is not a barrier ye se na ye bia mama se bra na be bu be baako ebe baako enkrofo de kasa ko afra ba tani nyina ye amamane ni amane ni ya gini nyina atum enti wo so betimi aba abebu baako no wachire mu na me say abranje be sila e misiro o say no na ma wati kwa ye poi enu na wo kai aboa onwam no say e ba ni say na say e bia say wo koche no na say wo ye kitikiti no okwa afo be te na ti kopo enu na ma e ko ye say ye mu adin o enu onwam ma ti kopo e mu adin de wo ti kwa ye po anyway o say say wo ko fa nyinsan ana say ye chiwutu na fe wati ko na ye tenten na ye po Unyamini mi haiti, hurry, someday out of it. That you look say that, someday out of it. And that you look say that, that you look say that. Maybe I can say free mass 89.7 FM morning due the streets vibe and I will be what they find. Oh dear, what they find. Em tell mom what crowd on per met prayer buben to my son. Yo, Faba Kusan to my where they win your 2 chances. I no question. You pay for say, oh, fruit your pa, any pion. Your fruit your panel. Ono na ye piano ene ebusa bem ebra obo wati so ya brante wati so no person obo bra ko wanim anti nipa wu se eniama bra na obo no ye bra papa obenyo bi amana sto wasene na mom obo bra boni bi ensa fata unyo bi manaso wasene nti to obo bra yesene a ye huta ne wo ye na estoni pani a nipa so ebeboa wo no kwasem nti di ofrudu ya pa ena ye piano no kore de nani abrabra bono ene ye so enya de ono no chese o pe bibia de awuo na chese no and the all part de akokotoko no ne chese ni ade wo no so na ni odie na nya na ekwam de no se ni ade nya wo de anya wo de a oh ni de se ni da se wo bi wo se wo ya de pa
ebeka na koma ama na encourage you anase obeso wu. Great Banasco, yes, Yankopon ensure ya da wase papa. Max FM. Ewo YouTube, Facebook. Nyame enshira mo papa. Nyame enshira. Ya bejo number bibia ni a ye no bedi nkomo afisi nyane. Okay. Integrate Banasco ya da wase mo boy wura mu na anye yie no. Mo dawro ma ye mere nti ye di mu esi ha ya na ye di dwumedie no ato aso na menya ahoho ewo fia ha. Enya ahoho bia sa but me de menya aka so hoho ndo hoho because when you radio studio ha say enti mi wura me de 5 no na obechire mu no kwase ana kwase yema ni nchire 5 no on chire ma won koi go because jeje ma ya yen koi enti ene ba ebe no ye de beta ata ne benkum ni ana yema ni mu be ne ba ko ansa medical go ansa na wa chire 5 no mu okay fine enti ene na je say said yakoso ye kan me mani money di ansa o de yema ni mu be no kasa voice ne be ba me wura me ma wache mu akwa ba de ba Max 89.7 FM Max Morning Dew so esanse ube wura mu abra ne ye street vibe ne ntino bube ba akwa ansa na ja ya to aso ebrofo otwi o adangbe o udi eka yo de be fa bia Max ebusuan for me mama chi je o so abrao yesi mi mube no kwasem be 20 years ni mi bubi da ne ube bubi nti mama hwe pay for say upusu numu a na wotene kan that's it oh wow ye be pusu no so ampa ne we de wakonwa ne wabebuo ase enya sam keto am so ahwe ne ho pran na odi ato so nti we de adiboni nti ne we obi adin nti we de wadaroma we be odi ansa na masan aba odi no 5 no na me de yemde na fe ye de ato aso. Well, media for the mama Frank Kwabena Owusu. Ne chada kemu no. And the other fonte huni ba obo Frankie 5 na. Okay. Aha, na fe. Wow. Etiefo ne Ghana fo nya be hu se me a. Wow. Yeah. Frankie 5. Na Frankie 5 ye wa hade ye tie ba bi na de wa ba kwan so e be ma. Boko obi anta me. Yana mabwera ha. Obi anta wodo. Ano pay de michia oni mabusuanfo ene motiefo nyina. Mafi mo pa. Oh, yes we have feel. Mafi microphone we. Oh. Etiefo. Microphone nso afi. Max Morning Dew etiefo de mi filio mo fititi. Mi filio mo pa na anope mi baha na me de nchia sonko na me de bremo. Na the good news me de nsempa nkransempa na me de bremo. Asempa na ba. Asempa na ba. Nkwasem. Wow. Asempa me de bremo ne say ye Max Morning Live. Ye be din sisemu kakra. Wow. Na mpayinfo ama ye de niema ahyehye so niema gu akwan mu kwasem niema amanfo hu bida nsem amanfo ti bida na afi ya hyehye aye de bremo Max Morning Live or Max TV nyame adom a ne ya daso tinkwam a free next Monday ko no mo be hu nsakrae kakra ewo Max Morning Live on Max TV no so na mosomfo Frankie 5 medi yumadi no ho chiame every Monday ko no kwasem wow abna mami bisa Frankie eja what me che Frankie 5 so eja onya ben we die kran kan say we bisa permission eja onipa ne ben oni ne fancy sie ne say ye verse permission every empanifo ho ansa na ya to ye dwumadi Frankie mami bisa said there we see today mo nsache kakra koso wo Max Live wo Max TV na just a morning show no so no obi be bisa say Frankie 5 ni nsemu a wo kan anything nsache ya ben na be koso na de kra na ye wu a mo de ba Max TV ye morning show no so na bere ben na e hyase okay yesi emre dane ana so wadane yeah industry ya wo mu very dynamic okay na we at the crow for a long time aya na yesi ensu che
to mo yi hwa na de be nso de asa ahyesia intina ya na wadane dane wo ho kakra so dynamic exactly inti de ba be de mo ba be hu ni mafofra mo ba be hu e wo Max Morning Live no even the setup wow mo be hu a different setup am hu bi da wow inti no oyo bi a visually no utumi interpret niema differently a obi hu ne mafofro ne masronko bi e be koso on Monday wow after the host which is myself and Joy segments any program assistant kakra wow into the regular things e bia na hu Max Morning Live no such kakra bebe mo a e de enigye any more information and educational and I like the fact say who can say e de enigye e bebre ya hwefo ne ati because omuntina exactly exactly I like the fact say who can say na nso bi wo ha wate woni wo radio so you say hey Frankie asame kai no e de na obetimi aka on radio so obi wo fie beka say yes how brand na especially listeners no e de na obetimi aka ho beka say we dey on one well Max Morning Dew there me betrem mu as a host no yeah na I am ifta e kan kuapem kasa kakra because me fie kuapem and if I deng na for ya say an opay de me machi no kwasel chichia mo me di free abri you eko e de besin ko bosuma say tutu you besin ko manfe ne ekropon you am de chichia mo nyina no pay mosum for Frankie 5 no matran wow na je say atiefo be kai wo pa nti no wa ba TV obeba be sra radio dan dong ni abre nyina obeba be sra ne mo anopa se de yen share de ase no pa no nsia kopom anopa no nko no so the same thing but ono de ende ebekọ kasafoni ne ye de na kasa afidie no eso ye de ne radio enti we de ya asemda pa ye Simon Wakwaba ye senya me nhira wo se wasan ababi me se enwuma ede ne bo nimpre no enti enwuma we de ya bo ba ko ye be se aba biem na me di no mo de ababi o aka ho you ampa enti ye de ababi o nso be ka ne den ho akosia we de enya gidigidi nya enya nchemu bia nyame ne da na se wasan aba na obeboa se de be ya TV no se de odi kankan ye no se ne o ye nyina beboa se de be ya viewers and your listeners no omani beji ombenya information ombenya a kind of happiness bi o musa ma memfo ma fidie ento Max TV and I say Max 89.7 FM ti yadamase woni bibia wodi gya woni abere makwan a ne de akuapem na asa abam se dudu no nti se wo bibia wodi gya no kwan a na gya wodi gya no kwan na we de tete abatrase you abatrase that's pa ntino Max phone na me so me da mase ebusuan we dey more there no kwasem nti my coming back I'm expecting different angles of relationships and different vibes. Angles of vibes different angles aya munyama ne ye fe so ye na say ye fe na bontin so for no so hu a na ye attractive no kwasem na dia me be jam ne say enwuma kuo na mo twen abom nwuma ho dero no I think this is the right time emrena so say ebe bom nwuma no ho dero na dia ayayama na kodu no yasan dia kodu in pempen so foforo kra intino munyina monhye musapo munsuo na montwen de ba besi e free Monday ko yeah come na ekwasia na de bechim adwara enti ora Frankie 5 year da wase pa wadi kan aka say ene wadi ababi abeka ne din ho afa ni die shada kam Frank kwabana owuso ye beda na one ne panifo nyina so ase seja wo masan aba ebeboa se de be ya iMass Media betimi akona nim enti da na ase bebre oseni obre no odi enti wa bre no wanya na je ya munya na manini na de o say I was say nije se we hu se bebu okoso nti na enwum no so de ne
ene wada woroma ni obre na odie wabre no wanya no odie na mo konsuo ne bohina ampa ni okonsuo ne bohina nyere bia nso na huhina na bebo no na kurase ko bohina na hu se sata mo no wa wie ye haskam asemi abrani kani we has come. Unyani jawe obebi aji se Max 89.7 FM Max Morning Dew so yes ya no pan ye nyani chinchire ntwan debi ebe mo wani aje enu ntini bia homa na ne yamo abam se ye tape bi na opa ne de amawo se ye news headlines so na ye jagum na wa wohwe de we aseda no ko anopayi a na wutimu se Nyankopon asane abasoro na yesi bosome fofrom ni na watwe fofrom ide nyeza bibia ebekoyi ankasankasa na enne ye people's parliament ye be starting in tem enne de me se mre ne de ye adwuma mre ne don ne de ye adwuma Max Billion Ezai Mr. Max entieno ni pabeka Ebusuya Max 89.7 FM na DM say yakono time aduro just will be up so the time adwuma kakran na owura yete ni din kama uti so wode akuapem frefra sante twi ni achemtwi waka ni nyina afu a eye owura Frankie 5 akosia obra bekasa oba bekasa wo kire mu se no kure ni nyame anim ni efiri Monday kode so wamfo afidie no Thomas TV am say wo yaye ho no kwasem wakasa na ya empempi no ye too technical ewo ye television so no so bit television set ho ade a yekoso bia ohu the future of it enti yedanase se wetimi aba wa bie na every Monday kwodie aniam mu bebie sa chiraye ebeba ewo Max Morning Live eno ewo TV so so enti ba bia kasafidie yi ekodru bia no Max TV de so far Ghana ha de na unhwe 16 regions enu anadwo mesi me kwa akoto rule anadwo na ma wo sister anadwo fan pa konkon miduru ha na nipa no ehwe ayi Max TV ne yi na anadwo pa no wo be ayi brothers me na me ka kire wo ena me se Max TV de ye ne yetiefo ne yahwefo enti kire se omuja ye ho enye yenso eje omu ho enye yie enti ye say bra na eni ye meye abusia fa wo ho ebedom yen te se ye billboard isi na ka waba pe no kwa na make ka be enti so ye adwuma ye ni wo ye stakeholder we are entrepreneur, we are businessman, we are businesswoman. Na kire se wo pese wo bo wadwa didie ho niema de wo hia ne se wo bebenye na wo ne ye abedi kasubom sika ketua bia na wo betua ewo TV no so any radio no so ye bebo ho dawura ma kama fisa TV ni radio no du akire ene hwe wo mu free akire Eastern region ene na sefo utimu se ekwa achi papa ena ye programs bia ye bia so no very educated and intini ye kachire obi bia se omomodea no ne ye ntina na sabe ye ensachira ye ewo ye morning show ewo TV no so de na wutimu ho se ya kase pa ena ye de banenti owura Frankie 5 nyame ensure no se wakwasan ba bie mahu se ye tiefo makotena kire din we na ahwefo ne tiefo epe enti yensan fema wonu mu biem ene na empani wo se ye dia di biem ene ma ohoho ekefie no kwasem yo ntebusua owura Frankie 5 ni dianka sai shadaka mu Frank Abna Owusu osiemfa ababio enka ne din ho nyame ya adoma every Monday eko oni me joy ena ebeye morning live no ewo TV so nti yen start ya no pa no nsia kwen a na wonum so de omo de enso ahase ye pon no nkron mo so be pon no nkron
na bibia nso etimi akoyie abde bia akoso so be mo afidie no ato Max TV Max FM se de be ya ne etwegu o Ghana ha bia nso a wose wasotie no ye be ma wason ate we die ye dan ho aba na akoso ya na wose ye topic ne ye den enei eja yes tendency right and it related issues eja ene said ya bo agent for no achi na ano na ya titi mu ababedu ha say no efie wurafo no mu a wo mo entina wo mu fie na omo dan ya ma han wa bra wo mu ni ho ebewi a kire ni nipa ni tukura wunwu no na afa koye nsem bebiri no eno nso ye behwe ho asem na ya kan ya pede abusua ni nyina na kosua kan nti ene no de wo ye fie wura na wo de wajapade enye dan ko a wo de wajapade agya wo bi na wagya ho se watu kwan se wo kwa adwuma o region foforom obu okra mu nyina mu to the same town so wagya ompe ne ho asem nti wadane bibia edi ama caretaker na munni ho sana ekwan ba na mfo so de bɔ mo ajapade ne ho ban enkrofo mu ti omu nso omu so adwen ekosen ni nyina nso ye bɛbɔ na nenkum na ye de asomo ne ebere ni du se wo se ebie mu a ɛyɛ awon so aba se bia wo fie wura eni ho ana wo fie o se mo se de tema akoso ya efie wura ni ho nso ya ntokwa nso ya na no odin o ukonye efie omo ye gentle dia ya na ye hwe gentle ukonya ahun say no compound house no ebi musi compound house ebi musi compound house ni amba kan bia ya to ni nyina ye compound see e ko school compound overseas o mo hwe ayi no chese atiatom anesa enti efa ne say ho no ukonya compound house a enna ya na entokwa nketenkete but when you flat if you apartment ne flat only din obi a hye ne dem entokwa bia ngwaso entokwa bia ni ho enne ye de ahomane to dwa na obete say flat na wo flat ya obi ni obi twema nso wo so wo de 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 ntansi ebi sisa na se bi na ye bayi Abusia Max 89.7 FM Max Morning Dew. Ye dan ye humba peka hu said the People's Parliament dwumadie no ye de be hyehyɛ so. Na we ria kwasu adwudwa ni nyina hu hia semesan chechi right of tenant. Nene no ye hwe problems a empempi no house owners landlord for property owners. Wo mu ni around a o how time ba pa no ho ne ye hwe. Mama kan kyerem say ena memeti wona me hu so obi di electrician abehwe fie ho ena me de menene ni asa menene nkasenti manka ho asem ena pipe no ena wo twitwi ano ena wo twitwi ena edru no so wo twitwi ni yie ena nsem se bebrebe eti ye dan ye ho ba pe na ja ye de ahyehye so na bibia nso etimi akoye ye ba sesia. And I'll make you fishers of men. Matthew 4 verse 19. Tune into Max FM and listen to Evangelism Focus, a program brought to you by kind courtesy of the Global Evangelism Restoration and Focus movement. Do you belong to a church and desire to win souls? Or are you into evangelism in any part of the world? Then join us and be a member of this movement. We help to win souls for existing Bible-believing churches. Your host is the radio evangelist, Deacon Danny Glover, a seasoned evangelist from the International Central Gospel Church, Royal Temple, Awoshi, and founder of the Global Evangelism Restoration and Focus Movement, Global ERFM. He has over 30 years of experience in evangelism, so you'll be greatly inspired as you listen to him. Tune in this and every Sunday from 5:30 to 6 a.m. and you will be blessed. For enquiries, call 0244 955 425 or 050-9038-893 or visit our website www.restoreevangelism.org. Evangelism Focus. Let's focus on evangelism. One day, Anna, Max by per se, yes,
sie sika bebre. Misa me say how? Max buy at the bundle offers akesi obi entimin take ebro. Buy 2 for less. Manabeto TCL washing machines and a kettle for only 5,530 Ghana cedis. Na save a cool 300 Ghana cedis. But to Infinix Smart TV and a smartwatch 3,000 Ghana cedis per. Afesuma Sanka Techno Common 40 Pro and a smartwatch for only 3,170 cedis. Na see a 250 amunumuwa. Comax buy showroom and memo baby and I shop it online at www.maxbuy.com.gh. Frame 054 401 9552. Nebisa bundle promo no na jiweni kra. Max Buy, quality you trust, prices you love. Hello, Ebusian 4. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, ekosi fiada, ebo non-crew kosi se dumye nube boa. Program no air live on Max FM. Na nika sem ne se die, ya se sem, ebo non-du kosi se dumye nube boa. Program no SIN live on Max TV. Any Boran Crofirman so for the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any their kikaon. Afeso so ebona kutukubon sem dia enwa any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena. De biaya ho Professional Boxing League. Ya de hun sem na ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so Ghana Premier League, the Women's Premier League, and a Division 1 league. Here is the statistics and all the details you want to know about the local football. And I think a good year sema ekoso el yemaemu. Your segment bit to say the predictor. Emuhampa. Yeah, the matches beba. Yeah, be more odds. Now so what's me trivia DB. Sounds so any other big interviews and penifo kukudan omo kasa edimu ewo Ghana. Any we are say good year sem. Omo any omo etwetwem komo. Inti Shiame, minima bedra for if it's Joada, Ekosi Fiada, or Max FM and Max TV. .7 Max FM. Maji wedi na Max 89.7 FM Max Morning Dew so no your segment ahodro bebre baby ayedu no yesi e friend of the People's Parliament brana beka wadwen na edie na betimi ahye wo se ma me so memfrɛ ahoma ya nkrofo edi ato dwana me so menkonko kamadwen enne yesi ye hwɛ rent ho nsensem yesi ye hwɛ se wankasa as individual na wote fie bi no wo right ana na si ye hwede a na kyese efie wura ennim no wankasa right be na wo efie wura ennim ana say property bi a ni wura nkasa nte ho woni ho wode agya wo bi wo right be na wo sa fie ho no ana wo fie wura ni ho nti wo de hudede bronya wadi bronya ehun sense me beba nyina nso no ye de begu ye fidie so ade ama wo enti afa na wo de wa fidie to ha hanum ye Max 89.7 FM Max Morning Dew where your People's Parliament na ye bekwa akotie atiefo adwenkyere enti mu amohwa yen e wo YouTube na ye Max FM Ghana brana woni embedi kaso bom nti adwenkyere na ye ready ye mfantom kran sa na yakofie wurafo no so Oh, catch I was we a landlord. Now it's fee na. When you fear her, problems say no more. If you for the catch ebia, we me dining, you know.
Oh, catch her. I was so one yanty as ye. No one in the cast, only akono, one in the casa so pacho. Everyone saw pipe as some, everyone saw light as some. Nina, a abotrena, Nipano, Nebeka. Nipano abeha odano. One in the Becca, so landlord in the Becca, mobile frame meeting, no maka. Nebibia a ye. Na near before some. Emma Obufu to say be a prasam, Munya Mobeche fearful no, Mobeche no ma prana kama. Sinebea, anti I see a bay juma. Sir, we a landlord, now would you fear no, I'm a higher. A beau fear no, toilet in Niho. Woo con woon a dear tenant and if you ran a catcher will say, toilet in Niwo, and so what jay day, atum and wakwa high down. Afe bedroom baby no na ne fie na toilet ni no mo kasa ene ade fie wura ne ka kire wo na wo tie na wo koye ene to so bi mu so bu won so a wo koye dan wo si esiri fefefe wo tenant afe bedroom baby no ne fie dan no nyunu e bi obeka kire fie wura no omua nsuo to ana ba wo de na wo ne nyina na esei e bi nsuo be fie ho e bu nso toilet kura ho nso na toilet no ayema na gi fie ho nka wo kan fie wura ni muwa wo e bi nso wo ho nso a tie fie no mo makọ ne de tie fie wo fie mo makọ mo tenant fo no makọ no eye mo e na mo be twe mo be pe obi am na twe mo twi wi a mo na mo be che ansa na tie fie no kura na ma hwehwe wo bi ansa mo hwehwe obi na munya no a na price no de be ma mo no na ma che ne mo tua ebi wa wo mu ntua fie wura no so fo nso face problem bi se obi wa wo ntua lad bay obi ntua water bill obi ntua toilet ka na ye ntokwa ebi nso mpere fie ebi ntwitwe dwaye efie wo kura 1 week ni ye mparada saade ni nyina enye efie wura fo ni bi ha adwene tenant fo ni bi nso ha adwene obi won ne nyonko tenant kwa no mo ko ntokwa na efie wura no ebekọ nanim na akoye ensem bebre enti edan nia wono wasi ni da wode ma han no o face problem a eye toilet yentua dwaye yempre fie eni dan nyunu no womua o face sap ena wonso wa adan no so wonso face problem a ebia enwunu ka fie wura ni muwa na eje nkan wo fie ho eni ade yenyina obi a wo kire no but aya na efie wura fo no die na wo mu face no ebi tenant fo ni bi kura timi bu fie wura fo ebi timi kum wo mu ebi timi ye bia yaka de na landlord fo ni bi nso timi ye tenant fo ni bi ayaka de ebi ni bi ko ntokwa ene ade nti yemienu nyina obi a face problem eti ni nyina no yesre ye mpanimfo se saa ne ema we nyina no omo behwe na omo aboaye efise dan no enye ye nipa nyina ne ye benye sika de beden ye besibi na mimi tuoi minsi dan ti se me kwa han wo bi fia mebere me ho ase ama no se metam kura na aso na menye sika ntu na mse mi ni bi nti mebere me ho ase mi wo bi kura metu ama na mebere me ho ase problems are menya ne say yet me for me say be a tenants be you so light nasa on person betua kane akwakotobi and sometimes nso ebi wo ho no mo mpra fie ho da o mo mpese o mbe prefie edware ho nso no mo mpese o mbe twitwe nti de bia no na kwa esento kwankwa na esi wo fie ho no nti problems ne de bebre tenants what the die errant tenants dia so mo dos wo fie ho dia ntokwa enko a nti sometimes menya problems ne complaints bebre tenants for no bebre na mpapra omo beje den na omba like I would tell me by do some by duty ejuma mo wo fie ho no ma omo mpapra nso de bia omo na mfie ho omo nba so na mfie ho ena bibi sai so a omo pese wo landlord no wo kwa fix man mi wa no na wa betina de nemu na de na sei nti bebre na so omo hu anwote pa ba omo baje dan na omo de kam no ma ba say oh nti some of the tenants in there some musuba imagine say some fear on be sa mumpapra ade na mumpapra na address no mapie bi so na mu de fie na it say guest house ni nyina enye cry tenant for no bebre na omusesa musuban
because who fear who ya ne sa and I say obi so be fear who ya ne sa into obeje obi fear no who ya ne fa most of the tenants bi ho 6 months kra na ye tu no bi a 1 year na ye tu no e also on ye hwe but nyam bi a wa ye no nso na wa ye how can so bet na fie won bra nso nam compound ho nom who ya hwe edwa ya wontwi light san open no betua enye fine me wa no use light na ye landlord and landlady na use light no say oh your landlord na wasi go fie e na wa rent wan kasa won ti fie wono mo problem a eta ba pa ni say nsuo omega say nsuo mba ana light bill light mba ana light lack off ana light anya problem e na moreover nso no e ma no say ma no so fie wa say umbe chiche juma no say we be pra na we apra ochina we be ka say on pra we so we ka say on pra say omu hye dware ne bako a na problem bebe we nkochichi na we akochichi na we so say we na be chichi na mo aye basa na fi won so no nyama we so mu tutu ye no mo mu tutu ni ye na nyama ni nya meso na we obi spra be ka kofa obi boy ana obi ka kofa obi kunu aba na problem bebe nti o landlord no be fi wa report obenya no edoso edoso bebre kwa se o tenant le doso a report no so doso Ebusia Max 89.7 FM Max Morning Dew baby edu yesi friend the People's Parliament na imagine say wa wuti fie na fie wura eni ho na won ma won hand dan o ma ya ho akaka bense mo ada no ho fie wura we na beka say yesi we say wo sore na wan pra ha ene wan twitwi baabi ene wan nye sei enke fie wura wo ho no mo a wo de ye nyina ye mfe ya yinto enke fie wura wo ho no mo anka we nyina ebesi ana na wuti sede na enwudwamu no ekona obu o se o efie wura ni ho a well entokwatimi ba be ma kro kasa las wo se emma ne do so fie ho no mo a ne ntokwa aba ene je se ma ye wo problem pa efie ma do so mu ne ntokwa tan kwaso minimu ara sa kwaso be ba be kire mu dia kwaso ya wuti fie be na ma do so ho no ma ntokwa ko ho na we ye bisa we yala ha mini awe ye bisa ye busa pa ma ne ye ayo na da nti na muka se ma ne do so ane ntokwa aba ma ne do so ane ntokwa e bia nke fie wura wo ho anka e masa ma no ahu ala sam so bre mi nso ya ne swale e swale na kokko no mu nso adama enti ma mu se nya media de bia de ma mu se ho bibi kakra bi na sa de na asori ade a the spirit of, let's say, a bit jealousy. Okay. To the whole free jealousy aspect, yo. Nyankopon ayaya dom ema anopain so yensa aka Owura Richson Calvin Bentum were a property owner anase efiewura. Enti yesi ni okwa 10 ni oba 10 ni ogina mfimfini ni atemtrene ye pese ye hu se efiewura wadawroma se wo ho no ma wo de me enti asemansa wo de me ba. Efiewura aba no afa nsa na wo de nwum we yatum efiewura aba so na wo no aba no if you're a match, if you're more today, Yamia Dumia, who you now swear. Oh, we dear, what Davroma Udino and a missing to be a monobra Calvin Richson Bentum, Udin near the palm, and son. Papa. Now said you would dear day, dear, ye jiddy ye say, what has yes a workasa. A tenant of François Sembaye de O Case Modavroma. I say, tenant, if you are somebody, I am Sembe. Nano pay about nursing a person who say, if you are Sebiota Frache, would do sika or sweat, would be beer.
abuilde se wugya ho de ma obi a anase wankasa po wunni ho no ma ekwan be na mofa so na edi kan mombo magyapade ho ban ana fefie no mu nso no haw bi anasa tete bi ba mu sa na mofa kwan be nso e na motini nyina afiri ho ye wo mu se wunni caretaker o hwe aho ama wo dia ene se ukiate okio because tenant no obi e bi ho be ho yi ama ni omo pe na omo be ya dem omo be ye ana even se o caretaker kra na se ne amo ke se ma ne dos mu a ubi hu no no omo twempna enti no omo timi ye tie ho yi there's no law and order ODC here ni tukwa ko Germany kakra ana mi ja ho ma caretaker me ete ne ba no no ne tenant for man bi ehihye ho sika kra omutia wayo yo poto damu poto iti adabie unu pa bia no kwere nyamie ni enye kra na eba ne sa na me pese me hu se yefa ne se waya japade okwade nyame ya wadomo de marketika na watu kwan na wukọ ya wo baaye no se de wudi gyaye na nya sa na obeto no eba ne sa ede na ya wo ye asefie wura oni wo munya kasa kire o report wom ana de wo ko ka ne se rent control eba ne sa na wo ba na obi hu ke o eda we mu ayesi ana eda we ahụti a me eba ne sa no me do mo call rent control wehu na rent control no aya na me o me no mo problem so kakra ase wo de asem ko asepira omo hwe aka wo de na ma o tenant ni de ni mo mu na de bia no mo gire mu o ana mo ma pa ase obi ase o property a o de o set aye no na so okore control a na omo ka asem na ase omo ka no nwona in favor of the tenant after me several times obi on kra on ti ase na yemfa ne se asefie wura wo ye wajapade wo ba ye nye se de tie na tie na wo de na call rent control antentam we example na me make wo di call rent control antentam asefie wura na wo ye wajapade de na wo beye you have no options than to use the law and again no so law no say so we tenant no call rent control no so it is a rent control ho no mo si o damages na ni pa na ye no dia mane mere no ntia na ni pa no suti dan ni woni office dia so it is normally no ni aye ni say ni say omutia security there report so but obi ba be do ba be school and if you are Mr. Sike then sika no kwa na me wadaro ma we say security deposit ni di obaka che so ni but the uje we sika cha na oba na se bibia say a wo tia dan ni sika na kai security deposit na ahumo grant humanitarian grant what do you yes na pe de call response na akoda ni nsem bebre wow no say no so akoye ni po wo aduma sure and intino say obi bana say o wo tie tike bia efie ni kana kasa na ka che so o tie 2 months security deposit wo say na be ya kwa le be say da ni say billion say ya the scan be mana bu na atunu tu eno so aye bo achi bi din oba hima na bro sira for ya bro yo fiura for mo bre na obi dia ba se most of the time ya fiura for no enye mu nyina se ne yesi abe no ebi wo ho na nye na se ne aka nyina yesi fiura for no bi nso ehye bone hye kutupa ne tenant for no twetwe mprenti esa respect na e what tenant for no ntem no enta nyina eno ye ne di kan ena wo san atuo maka che fiewrafo no so no ya na ebinum ntua large bay ne water bay no so wogye ne san etia water bay ne ya ni die sa typical compound house
Obviously. But she said dear, Mimi Fia said dear. Obi out in Ubia. Well, and then you know There's a library, what a bed, and the audience a free ho. Now, you funny say, oh, the trust mommy, what our but okay, this is where we are a serious tenancy show. 7 previous, obey my dear. You say, oh, I'll tell you, I'll be home, maybe. Vera, to us, mammy or honor, a honor to us. Oh, I'll not cow home with me, our Libya account. I gave you a amount for wedding. But the only amount for wedding be nothing. Why you know that traditional area? What you want to become? And the name of we are about you, nothing. No, we are corner. Now, who knows you? I mean, who are made a diamond also store, who are corner. What mean you share your problem here? Hey, Vera, Jason, I'm say, if I'm a Benamozino, Minia Cosia per se, Obusa will be Wadaurama. If you're a landlord, needing the Ora Richardson, Calvin Bentum. Richardson. Me patriotic men car, me would incomo. Me patriotic men car. What's your Tosman? Of course, I want to call. Ah, you. Said Ora Bentum walking. Now will be a behind what dying. Ya, what should I say? A bear, my dear, who will see car and Kawalium Yonumiansa. And penny forces see, and yet are you woman, and I quite near to domo. Now, what be a basso or barber had, I said, Depana Wampana, so one impana, said dear, what's the barber hand me dying? Now, bear, my dear, me will miss a meeting ya while in you, no question. And you will say, 7 previous. Or bar film plan, and I don't say, Yawaleno. Abia and as they say we are tonight, or baby, you know, one praba for one prami. Eighteen say what we need, you know, who or what behind one dying. Not say we are who know your fit. Not the upper son in church. Maybe who say a problem, yeah. Once I was in Pnami, only Pnabaco, nay, and Pnami. No, yeah. But you made the what the aqua home. No, what do you come? Now, once you are not as a board, Diana, what channel? What do you know? What channel? Me too. If you have say, oh, bra, now say pano now wouldn't you say a bassa what take advantage? I won't ni pano so because on himself me pato a jabem to Jiraso. On himself we fear anything one way the other no say one penisua ma wa the edika obeti mi atuno. Near Tosso me, no better in a Tawantawa, near Tosso me, sir, a dining grants as I would to Mukuranwa, who bet to me out to mu, and then I will be better no fear. Now who said your worker say, what's in the whole yawa corner, and none who yawa fair, who bet him in a champion. I don't know, won't keep it that discipline, no, wouldn't know where and not empo one quab one thing, not as what Baba behind what I answer. I am out here. Etia koko ne ho ye fe na se nye wo busu na Aviora what any ye pa you can na wotie me too ye wo mu ni obi a behind I wa ji sika wi uhu ni ho ye wakono mi say u behind me dan na se e bia ho ye makono a ma ji mi sika wi o ma me ho ye makono pa Into what's the idea? So, in the shares, I want to say, yeah, a practical Koya. I call you. I don't play advantage, ma. Obey you, crowd. Oh, Abia, a say the same club between Diana Friday. Mebao, I happened to me. Ain't see Nippon behind would die. And when I will be catching and say, Mamma will hold me a corner. Me pesa me no sheshaho na empna tree me ma di misika wi no se no wa di sika wi uji wi sika wi no na ne dan advance na ebeka no anase bre ayi wo tua wi a another rent me ba wo de be che no anase obekoso agi ni sika e depend oba ni suban wada roma efira me ba mane answer me sro mane answer me the na say
ɛna mɛkyerɛ sɛ ɔbaa no ho yɛ wakɔ no woahunu ɛduru mpa so na sɛ ɔtumi yɛ nnoɔma yie a ɛti ɛwura wo ne wabɔ ɔbrɛ a woma ne dan baako tena mu a na ayɛ dɛn so ade adeɛ na ayɛ dɛn na kyerɛ sɛ wɔbaa no ayɛ ne nneɛma yie a wo ne natwe mpena ayɛ wo nneɛma hwɛ sɛ ɔbaa no so ban yɛ a wobɛtumi ama ne dan baako na mebisa sɛ saa deɛ no ɛyɛ a ɛboa na wobi abɛha dan nti na bɛma deɛ wɔwa sɛ ɔbɔ brɛ sɛ efiewura bentum no kwasɛm sɛ topic na wo ni yɛ treat no ɛyɛ adeɛ ɛtai sisie paa enti ɛbɛda wase sɛ woto boss ɛkyerɛ mu wɔ hɔ no no sɛ wo sɛ woni na wie enti sɛsi a Mr. Bentum ɛdan a wo ɛyɛ wo fie a na wo fie tenant ɔte mu ni bi atwempena ni bi atwempena ba anko yɛ tumatu no no kwasɛm anko yɛ na wo watu no na sɛ mpena twɛ deɛ ɛnyɛ awaleɛ no kwasɛm enti me no twe mpena na sɛ deɛ du stage bi na wodi nkɔ asɛm a na matwe no ho na matu na watu nipa no yɛ wɔ kasa fidie so ɛkwachi enti no ya na kasa no wabɔ mɔden ana ɛho na na sɛ no ano no hima asɛ bra ne yɛ sɛ wotu sabi okay fine sabi o yɛtu sabi oh dabi kwasi asɛm sabi o ti na mecha sɛ tu sabi ɛwɔ kwasi nya fiewura hɔ no no mo de hɔ kakra bi ne de obetumi ate hɔ no afima akoso ya nyame nhyira opa wo ne fiewura de asisi ne fiewura nso akyerɛ sɛ yes ne ɛkɔ so wɔ Ghana no ɛna ɔno wɔ kyerɛ mu wɔ kasa fidie yi so enti owura Rickson Calvin kanidin ho yɛ kyerɛ sɛ Bentum ɛka ho a yɛ dana se papa wɔ yɛ fiewura ɔno no so ne fie na nya typical compound house ena obi aka sɛ obi ntwa light bill na water bill fiewura ya ba be ha wo dan wo so obi anka sɛ menene sɛ nye ɛyɛ wiase ababo menene nke brother dai sɛ me na okay ɛyɛ oba ba no sɛ ne ho yɛ akɔno na sɛ mama ne dan agi me sika awie na ne ho yɛ na akɔno a na me si o ma me yɛ hyehyɛ hɔ a ba bi ani hɔ yo ọba ahụ efa efiewura Bentum efiewura Rickson Bentum nia na akoso ya kan ne se ebia efiya ko hu ofe na ori a onye eboni bia efiewura ko hu ofe na onye eboni bia enti efiewura Rickson Bentum ye da wase pa onso obi obeka se ni se efiewura yi odi agobata nya agro no odi eye niema tai koso ewo efie mu titiru ebra efiewura eni ho ana efiewura wo ho no ni nyina etimi koso enti ebeda owura Bentum ase wabeya ade obecheche mu enya afe no obeye fere ye bedanda asem wate ase waya ade papa nyame enhira no agoso ene de yehia o ene de yehia o ene de yehia o agoso ya ene de nya o ebusuya we di ene de ye mpese ye time no amamramu efene say rent control efene say wo law no ene ro regulations na wo say eba mu say aso efiewura wo say wo ne tenant atwempena sani onu osisi efia akokọ na se ebi ni mu esese akono because obi abetena of won't even take advantage ene ntwempena obi wan we say why vulnerable opedan because yes opedan why vulnerable no obi be pedan na be wu be akoso ya miria akoso ya let me say hello good morning udi ni baby ogasa free good morning black Christian Christian let to say Adam ano pedi yesi peni ensaka ko ensaka masam di kind of pay say oh if you are not kasa isia no me if you are not kasa isia no makasa yi ba oyade bi wanya de I'm sure be wanya de enu ye na Christian sa na obeto aso enu ye na dwene enu nye mas I mas ana se we ya dwene nti ye ka metiefo nyina te se e wo mu se e koso bata enu ye fiewura na dwene ti Christian ye ko o sa de di no ni nipa ni twempia e no sa ere otu nu anko ere otu nu e bia nipa ni be fi na opa na o se o te o e kama ma no nti wo ma nipa no ko jo akunya bia ni ere enje wahano odi ono fa na asem ntu nchame kama asem
utie eduma asema isu ade isu ade de eye boy pa le mo example si obi tifie bi a na firu aniwa na wadane gangaru ifio eyampa ifia me timu won sometime ago unu so bi tenant ye trepe tenant no onu so tenant o mo bi light if free outside no the wedding that you obi si ni dan wo ye opposite na o man light no the wedding that there or say iron road obi abi bu ni dan ni na ye bi wi an nyawo to the we or wedding wan bo bi am you me pi fi me dem go sha me TV me fridge so agburu edim ejatom up now e dey e blow ye after now fridge na ye na me petrol am cut off floor tenant ni bi wo ha omo ye problem secondly tenant bi omo san by say if you run over no eso what dan kan wan you woman is 7 months pay woman insurance 7 months 1 year no say kan so balance na kan unfan by obi say what see hey no kasa say there akole bi tsew e no see for the balance blend who should try dan 1 year woman 7 months sika na balance unfan na 5 months no fama no obe kan si boy enas obi su ka say man e ma problem ba fi eyampa first class eyampa because utie if you run you know ka say siane say bia in case oni wajin ma ofi o ma Daniel 6 no wajin ma set 4 and remember 2 pe na later oni be ma ba ku mo ni ge ba ko twem na ofi ni mo a obun say other 3 girls no if I'm coming, I'm going to to buy my zombie plant, you may have for. I'm going to teach you more than for. But only cause falling of my Bema Bacope. The income with the means and with the Omenano. No, a cocker. A cocker. If you go say, name plan work of full feeling. Not into Quabi Fio. No, the when in your coma, when in a mobile, now, 3 girls not cannot. Ayaka, among Cassidium. No, Christian, Christian, you mean shall pass. Because me on come price and cancer. Seven yatam in come price and cancer, go for Jalani Cynthia. I make a such a pa. Oh, serious megachonu. Yes, no, so Christian, yet there was a pa, also bet to me, Abaso. Now, swab at Shewa Drain, where the People's Parliament, if you Rebecca, sir, Christian, say one way agent into an Imia Walker. Okay. When you not can be any coin say, a fear wura, and now say, all property owner, and now say caretaker. Any coin say, would you want him your form, a tree and pena, a will fear with Simu. Now, who fear wura? What if fear? Now, what tenant it, what we do hobby. Now was a one tenant kwa chempera. Hey, what near any wo? Ebusia would dinner baby I'll flay free. My friend dress me favorite woman. Oh, so whom for more year, and then a more year, Juma papa, so for more any yo. Na an opediya topic here, they are two if you're a casa, agent in Swabe Casa, now was also saying. Ma, one would say we are saying, I knew Bia, maybe Jessica, dear Sidan. Nti enye dan abakọ ko haye obi dan na watena na efie wura ma be haye dan na me ho aye wakọ no wase me pe wo yire ma pene me no wo ho na se bia me nia me bia anko yi a nti uni me gya ya na wo kwan se e wo se wutumi ana e bia na me efe ma ko nu me hu se wo yire nti e wo se me gya bia me ye no na me pe me bia bi tena ana se e bia na me nya be me bi obe wale me who fear no den wale me ye mpra na wo na me you nti se makonya be ma na so be wale me na bia me de na be fie no wahu a e betimi aba se no betimi aye ne ya wo se makotwe mprenti ne on me gya obetumi because me de be ma be fie ayo enu so betumi nti sa de no mo ye no ye pe trauma no mo che no o mo njai Nyame ensure o papa pa wo so betimi abaso akosua na wo ka bibi na de enane ne in fact papa ya ka fie wura fo adwene papa but airtime sebi airtime papa se fie wura woni wo tenant ebetwempna fie wura bi o ye sade ni bia property owner caretaker bia no wonyai na airtime
ene dia kosua ne efie wura dia ne asen obi a wote ne fie ho dika pa wo so betimi aba so pacho number no eye 0550 055522 ana 0579 300 025 naja woni yen ede sisi ani sede be ya eja sede efiura be che na dwen krofo che wadwenya sam keto akora line so aye hye ensumia wani na bo homodin sede be ya wonso betimi ewura mo di ni be bia wo kase free no pay max 89.7 FM the people's parliament. Hello. Pacho wo di ni be bia wo free Pacho si wo di no de sen Kobi yo to aso to asoma yen tentem no bi wo so Okay, Kobi say eye musuo wonso betimi abaso na ja wodo de aba abehhehye so amayen efiewrafo a wo montena fie ho how be na ekoso ena se fiewra ni fie ho nso ade na wo se momote fie ho ye ena fiewra nso wa ya na adwen se wono de nkokọ ho akono edo ontwe wanum ye yie fie eno kwasem no kwasem sem so bi aba homa no so din ene ba bia wo kase fia no pay Safo wo ba vibe wasan aba parliament na je Safo wasi e pakonwa ba akosi ama wo Safo kira wadwe na yenko same way there wonim say e ma na akasa bi activities you see fewra we say o ska no mo akasa be pedan because minim ladies be three wo the old footballer we ya baba rama we be sit down 24 on apartment the ladies are besides the come dey every aduma wo mo ba because of guy nti hey o ba no so be pedan ni bi na aganya me ya aduma tiato mama wo I don't remember rent. I don't mind the cost of just a few of one. I used to do my back. Near May, come a gumunti, Mum friend among Brembi. Safu ya dawase papa, Yami insurance. A cost to a Safu cry, dear Biababeke. Answer will be better get to be a woman who owns a semi previous and Nipan or weak points. No custom. Say Nipan in the weak point. Ya was a second. Baby, one more pen map at almost the pit too low, sir. Would any baby I can friend or pay? Yes, a particular home, Munchakame. Would any baby I can free? But also didn't the same. Yo, friends, so can free him for more the rim for your jam was Sisha Hills for Yankopon Shamo, young quay. It's a program, really a nice program. Topic now on question. Me, I'm presenting this. Me presenting this as it's a tenant, me landlord. On by year one, with many tenants, no. And I like that. That is in discrimination and children some. Question we na me busa no say say efie bi wo ho a wotima ti say ke fie ani wo ba ko twempren o mama kan nyina da ne abronsamfo ama no wo mama kan nyina wo mada ne bonefo ama wo eno na ba sa te no na wo bra pese wo hu no akoso ya de betum ama why eno na ba sa di ntamtiti e ba no efie wura asefie wura esese wunkura wo mu die mu papa mu boni mu what yase wo basa wa ba fom wo de animonyam pepa wo hoyi eye ketua bi wo de ni baby a wo kasa free no pay wo de ni baby a wo kasa free ye line number 2 no mo check ma yen pa amo frɛ wo sonso ya yentimi empeke madawro ma mo check ho no emma yen akosua na wo ka bibi fatuma animonyam pepa making eye ketua nipa wo animonyam say ye pepa no eye kete wo ye fie wura wo ye property owner wo ye caretaker na sa wo pese wo kura wo mudie mu e wo tenant animu a enka se bi mprediasa area no kura na wo dan ni sie area no a wo tie baabi a wo wo no kwa eni kwan se nka se bi wo twempena wo ho na kan be sa ba fie a wo ti mu
Wodi ama han na wodi ama han na wo ne na etwempra no one man is some sort of upper hand bi eniti wonu ni ko tenant ni nyina won fo mo nya hwe no kwasem na wo ka no koso ya am so obi aba so di ni ba bia wo kasa free man patro Joyce ma sambe ah want Joyce eto asoma yen na am se ne de emu ayeden ma won se tenant any fie wa twempna obu ba kokora nim kire se wa be haidan wa ya uba into be ka de wa be haidan na ahye wiem na won ne twempre sa wo mmea na se wo fie ho na je se abufu anasa ho ya bi aba yes dia onipa ne ye ko esan se ono ne fie wura ne twempre nti no mo ma na o ke ka kire no de open no be ka kire o je se esan se ono fie wura ne twempna nti wona oni fie wura ne twempra no ombu on found yeshi because what can see our both fear and money fear betu. Instead I was a papa bonny I say we come now what water. And that's it. Yes, so ya da si bebre pa. Hey, na se we dia wuti bi wo hene e fie wura. Wo se me tenant e twempena ne ho ya makono be ma de wo bobra. Ani mo nyam pepa wo ho e kitu ne kiti e edwe ba mpa bo ashu. Udi ni ba bia wo kasa free. Udi ni ba bia wo kasa free anopai. Yeah. 3 months and I'm wa bremu ye fa che what na homa no so abna mozino indeed my friend there no kwasem pa so wudi ni be akasa free nana he for the na wo ye de na me adome ho edem papa ho de se agawani agyan no kwasem ni sa no pay what ye topic ne pa me na na mi sister kanom nipa wani munyam udi crowd no say ubelu no e di bita credit ene be ma we ya na say ubua nipa de ewo man first of all no this is to me near my baby abraboim in area crime there's no need for a girlfriend or no I don't want that so how much more senior me I madoma messi dine name mom rent dine with me you know and maybe so man we see almost so na you my born a project no and fa obu ma ho ta nyama we ne yema ebiu yen fan house no and tokwa element me ho ase all the time you on as a house owner and as a landlord no nyɛ ka ne expect me who through in say we have the father of all we be ba be ye busia ni nyina e si ho ni pe ho nyina no e what the maximum respect at the mount so we fie ho obu e wo so mo de mount no o mo de be mount but continue na wo fie ho ana se me papa can say or no dear always think also nyam also nyam de bri no ko ba ne sapa what we know nyam when nyam atofom di wanu nyam atofom effort nyankopon cham na papa obi fie kire obu ben no benya dia mawo obu bi anfa mawo so do se tenant bi ha dwene but stay away from the TN Koko. Brofuna no waka no stay away from Efie Koko. Efie Koko is meant for one thing, and yet Efie. Even one Cassandra worry. How dare you so the Quacophone? Men for Bana will crowd. Ni tenant na wo on na computer no obu be na de ma ye anya me fie wura we de so so tenant no no twem bana sa wo ha adwen no watu no watu papa me pa che wo me ka che ti e wani mo nyam da sama me ti so pon sika wo nyina wo nye no nyam o fi e simple efodo nyankopon encha no anka location no ene ye location hu hia ye pa ye da se pa mpa cho ene se se dia me wadwuma me around Chado nyame enshraw yeda wase pa na benka mo hona mo nya yeda se papa agosu ya efodi akasa wo efodi akasa papa nyasem ketwa wakasa na efie wura sisen
ena wo ni tenant be twempena na asɛm ya landlord ya ke no kwase ekoso ne sɛ nya sa bi agro na odi o nya sa agro na odi wono o kana dwen wo sɛm ne sɛ because osu nipa na ya na owo sika nti no ya wo betu sɛ ne wo sɛ abeye wusu ne wo ban ya ati wo mu ene na record ka owo sika so nipa mu wonia ni onyam efie we ukotena mu a he wo no bededa odida no dida wi a wo hu akwakodim no wo betu so ne odi kankan to da bi a ye pe advantage no ye hwe ye nanya from na yesika not all that glitters are gold obi wo ho no mu a wotene wotena ne fie no no da kwara do ye na ade say ya spiritually ya physical emotional or cause damage what the wo yade enti ye ko han dan ya mama ye nhwe se ye ho kire yen na ye mpese ye ni fie wura betwempena caretaker betwempena ana property owner betwempena there be enu ti anyame abo ama wonsa ene enan no kwa adasabu ebeye ya ma odi bia ba fie enye mpena twa wo ni fie wura kwotwe no ene bete owura nteso wo bi beje ni sika wie ene watwe wo wi obesa tu no kwasem se fie wura ni di kankan na se de ahoma no so aye hye nti emfe last number we entodwa ene wantimi amwa na gese ye ne mo awie kura enti 05591598321 enu se wo de faso a nyame be ya dum na ja kikire na se de Hereford ka se soro ho de no so aye hye ne de enya asam keto akora ebusuama 89.7 FM we are the people's parliament na enuma a wo de ato we de me fie wura so wo mu dia no ebusuya wudini baby a wukasa free ya montwe mo ho free ma fidie ne ho kakra wudini baby a wukasa free anopai tia tomu urade Uba so awadawro ma ya no walu wa fidie na mayen mo amuntine ye wa ha sei yesa ni mo eden papa wudini baby a wukasa free anopai Femina pass me kasa free Shashi correct na Shashi fo nyina ho ye pachomo nyina ho ye no kwasem se watie topic ni mu ye fie wura be kasa o agent fo akasa na mo nso mo se de Shashi fo ma tie mo pa na ade a mo kan de me ntiazie o even omo si kiosk kra omo bo kiosk kra rent no kra no omo fa advantage na nya ne wasi flat wow nti de favor no kan de ewo ma kasa ewo mu and sometimes so man to be kan ho sometimes mba bi so ono so ye landlord and a landlady ono so take advantage of mema no ani akoso ya okay akoso ya oni ni fancy see ani na me se kasa no ya something which is the oni ni fancy see was the krama ekanipa enye news but nipa krama ya na ye news na no ka ko sisai na just man ni mema ni twempna dia enye news yes but the landlord ni dia eko pe oba ni dia eno dia no aya semba ayi landlady no ankasa no landlady bi mu ho no ma omo ha adwen se u current ni fia na ono no pewa na wa mpini a eno so tu ba no de yenkan no so na woni wo no ya da si bebre ni din de sen kola ni din wan kan wodi ni bie mo Femina pass Natasha wow when wo Shashi dia mo opongulo kwan so ne ade nyina nso no yesi ye chia mo di ko East Legon kwan ne mu nyina kramo ene ne important chia mo wa ade no the fact say e koso no enche se eye se fie wura obepɛ tenant se tenant adwene pa wo de ba ne se woni fie wura ebetwempena se oye wo ba se woye bema nipa no se oye saade ne nkyere se eye mesi esese ye de ba amamramu wodi ni baby a wo kasa free anopai
Yeah, atiato mo ne je sene aye ndie wantimi amwa nwuram dia number me de to last ikwa de kaye. Ba sho wudin ni baby o kasa free. Hello wudin. Me say papa no kasa no. Minimum lalo bi oni ne tenant twin plan o ma wo mienu wo mu. Ne je sene enye me tenant no ko fi. Ba Christian ye. Me tenant ni ko fi o. Esi oni ma na wo mienu. What you say? Ntokwa ba e ma na pam na fufu agi anko. Ko de balance wan so fi anko. Wow. Iti adisuade ni esuane e pa nche me se me fetam kan ba mo chena me ni mutrachi ye. Christian de we se wo ba ye parliament akonwa ne ba ko asi ho e de ama ya frefo nyina. Enti e de wo be ba nyankopon ensure pa. O ye da se be pa. Wa mo e na ye ka no. The fact say obi ye bi ni nkyere say ye. Tenants any fiewura be me atwempena the tenant be man if you yeah we dey me say the last caller wo udi ni baby a wo kase free last caller Pastor udi ni baby a wo kase free anopai wa fata we dey wa gba ewura mu pa mo na wa bre aw e ya huma yi mu nchake mayen yo na me say amanfo bre pa fata gba ewura nko bonim ne yenko o de o na ne la na asma bo ke ayen sise yo ayen sise se o landlord no e me o du pie rent na baba wa biaba na se won ne ka na so o ti atia ani de awo no na makọ agreement nti se afoforo so ba na se o ne dan e free but afoforo mo ku tia no on the degenerated na so bia landlord na ko je ma wa tia tia because if you be for no ba wa ye nti o ko afoforo no ye no o yo ya na mo me enfanto ameka ne se ofura another landlord bia obeda se suban enye suban papa wo fata enye suban na je se wu gina wo property na na japade a wo so e na wo de lion krofo me wodan enti ba me ye na e maba wa no so omo so wo sa perception no se ye ko ha dan bi ne nipa no eko di kosisi ani no so enye ne je se akoso ya se ka problems pa efiewura ekopem tenant so anyenye ne ni be wie oh na ka yese last kwara o odi akwaya se we ma memfa we ntwa mu akwaya se wa bie wadwuma na sabi wanim hawo na emaba wa ebe padwuma bia no obobo modi aso obebie wizip enye wo se wo adwuma ye ni anase wo no ba bia dwena nso animonya metere ne muya wo ni bi nya bi ni nyina ye problem sa wo fiewura ene tenant wonum ntam titiriw oli tamaso madawroma wo de yeman pato wo 1 second ka wasem na yenko we de yemusa wo hwe hello udini baby a ukasa free bato me prefer ashama fo nyina ho ye e bato me sma sem busan se unse efiora for ne tenant ni obi wo ha ono kwa anya se obi a ofitin ya na odna adwen so okope fiewura o but efiewura no meka se obi a one na yiranya problem eye empamu agura na bibisa sabio na yire ne mana nenye but ebanisa na so hu tenant ni bisa na se nke se woti ase ma no na se ofi se o ya dia no ho beto na ema ne mfa adwendwen bia metu ni trimu a because ebi a wasori wo kwa adwuma baby okwa adwuma obi wo a oprosoro obi wo nso adwuma a wo ye nso na underground no kwasem adwendwen bebebe woni trimu a etimi ma no nya infection ofia ma no nya ya kwonso ma no nya what ya say eti se tenant no woni ne tena na se nkese wonya sani die no na se atire no na yire no enya nuhu no ya wotimi forget na sa no yes na na se nipa na woni ne twempra no ujana mana kwakuso wagira ba no wonder say we ye last caller nyankopon hira shaman fo nyina tade kafo say woni ne yenya na wa hu tenant no anka obekọ ne ho ana tenant ne na problem solver one na solve the problem man hey boy hello me that yes we know I say problem
tenant for ye ka problem asem ha mo so mo solve wo fie ho no kwasem ne se abusua ye beda mo nyina ase na yakasa nyankopon enhia mo papa ye ba se na mo ne edika so bo mu se na madwumadie no aye kama enti efri dwada kopem efiada anopa no nsia ekopem anopa no nkro ne eje mu de ama sports park fo no na wo nso aba bedwudwa sports no ma cheche mu se kama enti se ne wunya kwan ba mu aye da wase mu amanya kwan amba mu nso no nyame adom ochena ye bia homa no tuma na mo nso matimi aba Max Morning Dew ena chese ye de besom wi na segment ye etwato okra no na ne din e de the People's Parliament akoso ya ye ni wo mu edin kra se de be nyame bo ochena so ye betimi aba beto aso nti aseda kese enkoma ye production team no sanso ena de bia mesemeka wo ma mo de ye ko social media Max FM Ghana e wo YouTube nso ye da mo ase papa ewura baba wa kokko no o wo adwuma wo ne boss ai nyina wo ya de ye da wo mo ase papa na afenso Alexa production assistant ye DJ ye producer ye bibia ye technical assistant ai ono so oboy DJ Holy Nyame Asian papa akosia green no me din dia bena krantima mozino ye di Nyame ejam ye kwa ye yanso be ne den yakra mu nyina